Da, entzuten eserako atxetik eta poco raro. De Yuyu. Ah. Vale, algo así da, YouTube dado comenzando. Nire nago kargatzen itxaroten. Vale, lasai. Oraindik hasi arte hau daukanez 30 segunduko delaya eta bar jarrita, ba, entre uno y otro, pues tardago egiten du hasten. Heldu zen mesua. Dagoela zuzenean? Bai. Ba, hemen dago oraindik jartzen dit comenzando baitu. Orain dago kargatzen justo, vale. Vale, a ver. Eta poco. Vale, listo, entzuten eiz, vale, ondo doa, bueno, gaur Zeratu gonez beste gauza bat egiten. Emango dut de finalizar tarea eta sartzen naiz zuzenean. Blokatu zaizu? Bai. Bai, abetu, honen jarri zaudela sartzen jokoan. Bai, orain bai. Pegatu zaita bestia. Vale, este txio bat bota dut, listo, esan ez izango garela Britania Hundia eta Frantzia munduaren kontra, vale? Nirekin Lasto Txapel jauna, Empire Total Warrean. Konforme. Multijugadoren, ez? Bai, sortu behar dugu partida, bale, ingo dugu aspertu arte, bale, hau izango da gauan zehar, aspertu arte. Vale, Total etxiko War dut volumen apur bat. Online, bataiak dira, ezin dira egin kanpainak. Igual romean bai, baina bestean ez. Hostia, no jodas. Ayer stats. Hostia, qué putada. Egin aldira batalla, baina ezin dira egin, benetan ezin dira egin kanpainak. Rome bian egin daiteke. Itxo, no? A ver, saiatuko naiz kanpaina. Hostia, qué putada, ezin dira egin... Ah, qué mierda. Ez nekien hau, tío. Qué mierda. Tío, qué mal. Qué asco. Con lo que me gusta a mí este. Bueno, el Napoleon Walk, es que garai honetako burruka dira la hostia. Dira super guapos. Qué putada. Ba... Zenetara pasatzen gara. A ver, dago War Thunder. World War izan duzu ez. Age of Empires B. Eta Warhammer. Edo War Thunder, badago. Ez dakit. Es que ez dakit sin jarri nola, me da un mogollón de rabia, me hacía mucha ilusión esto. Uste dut Total War Warhammerrean dekogu uste dut da la campaña zita, vale, eman segundo bat, porque... eman momentu bat, Duzu guztia. Vale, bueno, jarri dut irudi bat, vale, no tiene nada que ver con el Susen, pero berdin du. Dago irudi Karbalespes programeko irudia, baina berdin du. Vale, o sea, fallos del directo. Ez nekien Empire Total Warren ezin zela jolastu kampainak en kooperatibo. Orduan joango naiz Total War Warhammerera kargatzea, vale? Segundotxu batzuk.
orain kostatuko zeo kargatzea. Jo, nahi gabi da mezu berdina bi aldiz. Ah, ondo. Ondo. Bueno. Pizka kostatzen zeo kargatzea, eman pazientzia pizka bat. Vale. Nahi duzunen hartzen nahi sartzen. Konprobatuko lehenago, edo nahi bauzu... eske ez da... Gero goneiz goizean zeberrirekin esan dizut, ez? Bai. Zelan... Ba, bueno, mugituko ditu unos hilos o informazioa egiteko nire bloga euskarazkoa dena izateko bekak edo horrelako zeo zer. Que cabrón, osea, ezagutzen hau niri lehenago que hijo puta, bueno, berdin dago. Baina ez YouTube, bloga. Ya, 2 hostias lo voy a meter yo a ese chaval. Campaña... Pero bueno, ez dakit. Campaña multijugador. Dar como anfitrión. Slowete versus los Tochapel Vibai, hemen daukat, vale. Vale, kargatzen joatea. Ni nago sartzen. Vale, gomidatuko zaitut. Vale, itxain orain, eman segundo batzuk, kenduko duten Empire. Eta agregar fuente global. Total War Warhammer, aceptar. Vale, eta orain egin badut hau, gora igo. Posición... Orden, arriba. Vale, perfecto. Primera, ikusten da. Dena ondo. Ah, hau da, itxoin, hemen, ikusten da zuena hemen arroza daukadana besoan, vale, lagunok, hau da, aurtengo Japanik Weekendeko prensa pasea, vale? Esta puta bazofia, vale? Esta puta bazofia es el pase de prensa de la Japan. Pasan urtekoa gutxien txarteltxo bat, jartzen zuela, Ezin dut jolastu. Zergatik. Error, imposible unirse a la partida, versiones incompatibles. Mozak dituzu jarrita? Vale, igual bai. Vale, kendu desaktibatu mozak, horregatik da. Vale, hau da Japan Weekendeko tengo pasan urtekoa gutxienez en una tarjetita, vale? Una chartelcho que ponía YouTube y tu nombre, nire kasuan. Este año ha sido un puto desastre la Japan. O sea, serio, o sea, Kriston desastrea. Ordutegrik ez? O sea... Bidali berri da hori. Bueno, segundo bat, nagoela aldatzen izenburua. O sea, pasan urtean, esan nun, Japana zeukala esperantzak. O sea, pasan urtean zituelako esperantzak. Porque pasan urtean gutxienez, hobetu zuten, zeo zer. Baina aurten, o sea, un desbarajuste... Error. Zer di orain? No has podido unirte a la partida, no has encontrado la partida guardada requerida. Zuk horretzen zenuen partida baita ere? Bai, mea gero formatuten nuen ordenagailoa. Ez que printzipioz partida gordetxearekin sortzeia balio du. Robote cara a cara. Ilimitado, 10 minutos. Tiempo límite 60. O sea, tiempo, a ver, tiempo de tur... zer daukazu zeu? Borain desagertu zara. Ah, vale, itxoin, vale, ikusi, topatu zu partida, vale, itxoin, nago kargatzen, bilatu berriz. Actualizar lista. Robote, cara a cara. Sartu hor. A ver, robote, cara a cara.
Turno ez dakixe, iniciar campaña. Sartu, baina sartu partidan. Error. Zer esaten du? No se ha encontrado la partida guardada requerida. Niri joan zitzaida, lasi beharko gara zerotik. Bueno, bazten gara zerotik. Si no queda otra... reanudar como anfitrión. Arraro egiten zait, porque normalean... Joder, ratu naiz, koño. Normalean, anfitrioia izatearekin partida balio du. Vale, izango da robote eta kontraseina bat biru lau, vale? Vale. Bestela orain botatzen dizut invitazioa, lasai. Vale, hartuko dut... Ni ez nagoena lasai da bestearekin, akreditazioarekin. Lasai. Zein Osea, da... zenuten egin lanon bat, eta euskeraz, osea, blog bat idatziz uste dut ni naizela bakarre edo bakarrenetarikoa. Clan Angrud zer da, enanoak, ez da imaginatzen ditut. Bai? Suposatzen dut, vale. Condes vampiro, luna torcida... Hombres B... Hombres B, hostia, contraseña jolastu... bat bi hiru. Lau. ¿Cómo que no me deja? Bat bi hiru lau. Bat bi hiru lau. Vale. Vale. O sea, jolastu alda con los hombres bestia y todo, y la de Dios. Hartuko dut imperioa. Imperioarekin izan ezik. A ver. Luna torcida es... A ver, es que nanoak daude oso urrun. Jarriko dugu... Normal. Bai. Hauek enanoak badira... Bezaude inurrun ja hor, Eskurrun daude. Ez daude inurrun, oso pentsatu gero... nik hartuko ditu dala lurraldeen kontuan, hartuko ditu dala ia horrarte, Egia da, eta es que hasi nintzen beste egunean hor kanpaina berri bat, eta hori, ekonomia joan zen... Ba, pikutara. Pero bueno, ni jolastuko dut ipotxa hauekin. Tamaño de la unidad, grande, ultra... Grande. Ni ezin dut hori jarri, Ya, galdetzen dago, ba, ultra. Más sangriento. Vale, Olano. Vale, Venga, iniciar campaña. Bueno, hau da dira azken orduko arazoak. Ai, ze fresko dagoen nilekuakoa. Maitea. Ni jarri dut galtxerdiak, hotxe egiten duelako. Nik ondo nago, momentuz. Ni txarto ez nago, baina itxi dut guztiaz, esaten dute gaur gauen egingo duela kriston aize bolada. Eta esaten dute, gaur esaten zuten egingo sola kriston euria, hila de Dios, eta ez du eser egin. Baina hotxe egin du. Bai, fresko egin du, joder, nabaritu da. Goizean bereziki, porque gero eguerdian hasi da beroa emoten eta, ostia, nik cosplayarekin kriston beroa pasatu dut, Ni beroa ez, fresko gon naiz. Ja. Oira, uste dut egin mango dio la kaina Japan Weekeko euskarazko kronikarekin. Nik seriotan esan dut ez dudala ezer grabatu, osea, grabatu dudan ez deltzen ez da minutu batera. Osea, ez que zegoen... Ni bakarrik entrevista bat. Ez zegoen ezer, osea, zegoen ezer, osea, bale, zegoen cosplayen txapelketa Juan Galera kanporan eskalaguna erren naizuelako eta bar, eta Juan Galera eroskiraino hartu dugu soseria jateko eta bar, eta listo. Eta ez dugu ikusi, pero azken finean olokorrean partatzen duten jendea olokorrean izaten da berdina, toki guztietan orduan ja aktuazio berbera bostoki ezberdinetan, orduan ja también acabas hasta las pelotas, pero es que zegoen ezer, osea, pasan urtean gogoratzen dut
adibidez, itxaldiak, amaitxe zuen itxaldi bat, eta nik 5 minututara beste itxaldi bat, azte, adibidez, osea... Aurten desastre. Osea, aurten egin duten... osea, ez dakiz, aurten egin dute kriston desastre hutsa. Osea, no, ez dakiz zer pasatu zeien burutik. Osea, prentsa pasearena me parece vergonzoso. Nik entzun dio denean, pásame las pulseras, osea, entzun denean ere esan dut, ezin dira izan kapazak, eta bat batean jarri datenean hau eskon esan dut, ¿qué pasa, que me meto en una discoteca o qué cojones? Bai. Ni txartez dut pasatu, esan nahi dut, egin, joan delako L cosplay, A ver, badoa L joango naiz, horregatik eta gero praktikak egiteko eta akreditazioagatik, bestela ez noa, pero ni de pedo. Alde batetik joan naiz akreditazio eman didatelako, berez ondo pasatu egin dut, baina vamos, osea, organizazioen aldetik aurten izan daun, osea, que locura, osea, desastre todo, osea, joan zai eskuetatik, eta horregatik ordaintzea, zenbat kostatzen du sarrera merkena, 8 euro? 8, bai. Osea, eske, eta goizean ez naiz egon, eta ez dakiz ere egon deko goizean, baina ikusita arratsaldekoa goizean igual ez da ez da ezer hobeagoa izan. Antxeko parecido. Osea, ez que, ja ez dut esaten cosplay txapelketak eta bat, tailerretaz eta hori zer egon da. Ez dira egon, osea, pasan urtean egon ziren tailerrak, egon ziren itxaldiak, aurten? Egon da erakusketa bat, kaligrafia japoniarrarena, toki batean, baina gero, osea, izan da beste toki baten, osea, ez dakit. Osea, vale. Organizazio falta itxela. Niri, ojo, gustatu egin zita bidea sortu jarri dituztela bi eszenatoki eta abar, ezberdin, bi toki ezberdinetan, polita iruditu zait, baina eske, arratsalde osoan ez da egon ezer, kenduta cosplay txapelketa eta dantzena. Bueno, egon da txarla bat, baina zera zu egon. Bai, ikusi dut zegoen txarla bat japoniarri buruz eta engoiturei buruz eta bai, osea, txarla hori da pasan urteko txarla berbera. Ikusi nolako eta grabatu nolako. Ingonbidatuen txarla. Bueno, baina berdin du, baina guzti hori kenduta, lau gauza atera ditugu jarratzaldo osoan, lau gauza. Hori bai, ni zazpiak eta piko, zazpit erdietan joan naiz etxerantza. Ez que ez da egon, baina ez que zebe, osea... Eta gero hori, ordutegiarena, osea, nik saiatu naiz haien webetik ikusten ordutegia, eta imposible, osea, txuriz. Bai, beste tokietan duzu zu ordutegia. Gutxienez emana zuten panfleto bat horre sarreren tokia. Ez que ni eso. Hori bai. Osea, gaurten, osea, pasan urtean esan nun bideoan. Bideona hartu dute. Baina urten se han metido, o sea, se han puesto clavos en su propio ataúd. Bueno, datorren urtean ez goaz eta listo. Nire datorren urtean ja, osea, neskalagunekin egon nahi, osea, nire neskalaguna zegoen aspertuta. Zan ditela gara, zan me aburro. Y yo, normal. Es que eta nik esan idanean esaten dut, no me extraña, es que, o sea, pasan urtean aurtengoa baina asko zero beto izan da, o sea, es que... Bidali diplomasiarena, izateko laguna, joder, hau nire mogikorra da. Zure txanda da, Ni bukatu ja txanda, eta se me ha ido de las manos, hori. Ah, vale. Bidali eta onartzen dizut eta listo. Ez, eta getxoko ondo dago, baina gauza da, larun baten arratsaldean, osea, doala jende pilo bat. Ja, betiko movida.
Pasa- Etori pues me toca un poco la moral, baina bueno. Ez, gauza da... Ostia, topatu bargara lehenago. Bueno, lehenik eta behin garrantzitsua da ia lortzen dudan prentsa akreditazioa, eta listo. Nik printzipioz esan dezake badu dala. Ni printzipioz ez dakit. Baina bueno, ia zean antzuten didaten. Raro egiten zaite ematea, osea... Donetan nire eman didaten ez dakit, raro egiten zait. Ez que emango zea da raroa ematea beste lagun bati, osea, joan dela gaur, Japanera, eman diote akreditazioa blogagatik, eta joan da arratsaldean bakarrik, eta atera ditu 4 argazki bakarrik, eta ni joan naizel egun osoa, ateratzen argazkiak jendeari, ikusten gauzak eta bar, Japanean? eta bereri ematen badio, eta niri ez como, me estás vacilando. Baina Japanean esaten duzu edo getxon? Bueno, getxon pasen urtean, berdina. Ni getxon joan nintzen gauzak igustera, osea, gero blokean jarri nituen begonda, honi buruzko eta hierra. Baina... Bertan dute, honi eta honi buruz. Eta neska bat eman ziola akreditazioa joateko joan zen, goiz bat. Baina getxon eman zizu, pasan urtean getxon eman zizuten akreditazio prentza, osea, presa... Bai. Hori izaten dut, osea, eske bestela raro egiten zitzaidan, osea... Gainera niri hain ondo erantzun didatek, hain majoak eta hain erin, que eske... Autoresolver? Autoresolver? Bai. Bale, irebastekoa dekozu, vale. Bai. Toma paliza. Derrota decisiva. Vale, claro, derrota en mi caso, claro, porque yo lo veo desde el lado de los orcos. Vaya, guía da. Ejecutar cautivos, liberar cautivos, tesoro. Ejecutar. Vale. Recompensa. Vale. Hau sartuko dugona. I will pay. Hau daliko dugona. Detaileiko ditugu. Bai, aprobetxatu, gainera oran esperientzia irabazten dute tropak, ja. Esperientziari ja ez dizu inorkenduko, eta gero asko zero hobeto. Gainera zi naiz, 5 eurorekin. Beitu, batzuk ja, de hecho batzuk ja igo dute nivela. Vale. Diplomaziarena, horrendik esentu ikusten, ez? Ez, topatu bergara lehenik eta behin. Joan berko naiz iparraldera. Lasai, nik joango naiz egualdera ditudalako secesionistak kendu beharra erditik, lehenik eta behin. Hemen... Zu zaude justo... Iparraldean izango dituzu... Hauek... Pefeldorf. Izan daiteke? Greenhold. Greenhold, ez dut ikusten orainik Greenhold, igual egualderago zaude, pizkaneko egualderago. Zureko zu aizearena, aize magiarena, gainean? Ipotxak ez dituzte, ez? Dinote, baina dinote el viento de magia. Gainean deko zu, ezta? Leildorf hori badaukat. Lo de los vientos de magia ez, sonon ez dago. Osea, magia zuk ezin duzu erabili, baina dino zuteko zula gainean lo de las nubes de magia y todo eso. Esa grafikoak ikus, orain, visualki. Ez dauzkat. Mapan ez dituzu... Behintzat oraindik ez daude. Hori mugitzen dira zelaetan zehar, bueno, txanda pasa. Ja, badakit, baina eske... Litxaron. Zer gertatzen da? Pertsoni bat bardio dela gauzak. Bai. Vale. Hori, bideoarena igual lagundu beharko didazu, bideoa grabatu dut
neskak izan alduen momentu txiki baten eta atzetik entzuten da musika apur bat fuerte. Badakizu zen kanta den? Zen anime, abesti asko. Ez que egin daiteke kanta jakinda, zein den jakinda, egin daiteke nada OBS Audacityrekin lortzen duzu abestia eta neutralizatu alduzu dentiuzulako onda berberak. Kago, jakin behar Bestela dugu. pentsatuta neukan, entrevista horretik jartzea, entrevista egin dut neskaka izan alduen momentu baten eta ondo entzuten ez bada, ez da nire arazo izan. Ez que hor, bekene hor barruan egiteko entrevista bat dago nahiko komplikatua. Vale. Actitud, marchar. Hegoaldera noa momentu baten. Eso ez da, nik hasiko naiz eskerretatik eta gero joango naiz hegoaldera. Gainera hendik ezin dut ezer gehiago egin. Niko, nik sozionistak gendu nahi ditut eta gero jasiko naiz pizko bat bidea irekitzen. Constancia completada, campo de reuniones. Epa, erratu naiz, coño. Vale. Joder. Qué insistentes son por puto WhatsApp. Vale, luego te contesto, hermosura. Ah, ondo, kriston buelta mamardurala, mendik ezin naizela sarkatu, ezin duela sarkatu. Qué bonito. Bueno, berdin dago. Joan behar zara nulnetik. Ez, Karroburgo, bide motxagoa da. Ah, bueno. Ni horik nago egiten ipotxekin parlamentuan, konsensuaren bila. Jo, dago hemen herri baten izena, dela oso barregarria. Sarak Sil. Eta ni beste egunen irakurri nuen sakila. Ah, ondo, ondo. Tecnologías. Vale, hasiko gara. Eta... Ez que dirua zuberan daukat orain txerta. Nola zan... Errekrutatzeko general berriak? Herrian, irian. Ja, baina, ez que Aldorfen nago eta... Jo, neukat pedazo piztina bat. Aquí, reclutar, señor. Digo, honorable reyerta familiar. Ataque cuerpo a cuerpo 4, liderazgo 6. Hostia, esta va a tener harto. Ni hasi naiz bosterorekin, directamente. Joder. Se hondo. A ver. Se nago iratzen tropea batzuk, mogidak eta bar, eta bar. A ver si carga la wiki. Zein da zure kanpainako helburua? Igual ez dago helbururik, ez dakit. Nirea daukat lortzea karak 8 picos. Vale, mírate, veíate, chaval, defensa versus lar. Vale, haueko behagoak dira. Vale, ditugu bakoitzeko. Vale, objetivos. Ocupa, captura y ocupa o arrasa 60 asentamientos distintos antes que tu oponente o sea, su baño lehenago o destruir tu asentamiento. Vienen por el culo. O sea, destruir tu facción, vaya.
Vale, bigarren armada sin ez egiten beste eskate gualdera joateko eta bar, porque Aldorf tiene defensa de sobra. Vale. Como chocho. A ver, ze teknologia barko dut orain. Ingresos, garrantzitsua. Bai. Gainera enanoekin uste dut oraindik eta gehiago. Y eso que los enanos tenían, me cago en Dios, unas minas de flipar. Son unos cabrones los enanos, Son tienen unos pasta. codiciosos. Daukate, a ver, es que hau da, errealitatean bezara. El imperio tiene los soldados. ¿Vale? El enano, o sea, enano dira judutarrak bezala, tienen la pasta. Espera, asedio, actitud, acampar. Eta rekrutatuko ditut unitateak. Uf. Es que ni a setioetan ez oso txarra, directamente. Setiotan? Bueno, igual itxaron. Pazientzia, nik beti gomendatzen dudana gauza bat setiotan da pazientzia izatea. Beti. Osea, beste egunen egon nintzenean Empire Total Warreko zuzeneko egiten Holanda konkistatzen beti, osea, esan nuen lehen gauza, pazientzia. Setiotan pazientzia da más vital. Eta deskasatu Eta ja, bi frentetan egin behar dudanean eutxi, se me va de las manos. Nik... Osea, biak badaukate bat oso ondo, biate baditu es como... se me va de las manos. Microgestio joaten zait eskuetatik. Hori da, pizka bat... oitu txalde batetik eta este aldetik... Ostia, nire txanda dara, eta este alde batetik, ba... Begitea, no sé, es que ez dakit nola esan. Denborarekin. Oh, entzen zaigula, uste nola esetz. Buah, irasiko dugu, no es fuera. ¿Qué es esto? Situación, teniendo un asedio. Victoria decisiva. Obviamente. A ocupar. Ahí está Franz con el martillo de Sigma ahí. Oh, bigarren nivel erabilgo. Calmarás. Bigarren nivel erabilgo da, gure Franz maitea. A ver. Caballo de guerra, por favor. Que le den por culo a todo. Vale. Conquista difícil, actual, cambio oportuno, menos tengo una rebelión en 19 turnos. Que paguen impuestos y que se jodan. Tengo ahí a France. Vale. Eta principio solo ezin dut gehiago rekrutatu. Txanda honetan ez da. No. Vale, Hemen, eta txanda pasa. Vale, Ihart konkistatuta. Orduan, urrengo urratxe izan daiteke Elmgarth. Eta gero bestea. Grunburgo. Ni sartuko ditut beste ere bat nire ejerzitoan. Niri laguntzeko. Karak azgaraz zer dira, enanoak be edo orkoak dira? Karas a karak enanoak. A ver. Osea... Cerveza enana, hostia. Producen cerveza. Que no. Producen cerveza. Actitud acampar es, o sea... No entiendo.
Jode, itxan badur turno bat gehiago erasoa izateko. Pues me toca la moral. Eta hori zergatik. Osea, raro. Dago el actitud a acampar. Bueno, itxaron. Ah, claro, aldatu behar duzulako la actitud lehenago. Ba, orain, ez que nengoen unitate bat eukitzen. A ver. Ostia, aldatu dute. Jolasten dugu, edo autoresolver. Zenbat da, ez dut ikusten, ez dakit. Qué guapa, le han añadido partículas, tío. Gu euneko 75 gutxi gora bera. Ves que ikusi behar dut, o sea... Berdin du, se va a decidir con lo que yo decida, o sea, berdin du que le das a uno o al otro. Qué harto, Si tenía partículas. Disparo, distancia con unitate pillo bat, de unidades de caballería de proyectiles. Insisto, o sea, ez dut dut ikusten, nik, o sea... Nik autatxuneran da benetan jolastuko dena, o sea... Vale, autorresolución. Sus principios eman autorresolución, eta gero nik ikusten duenan zelan dagoen... Hostia. ¿Qué son? ¿Fantasmas? Bai. Especialistas... ¿Tienen ¿Cómo que los enanos tienen fantasmas? Antepasados de los enanos. ¿LOL? Oh, lasso. Nire hemen ematen dit que como que vas a ganar prácticamente seguro, o sea... Va a autorresolver. No, le trato de resolver. Joder. Victoria ajustada. Buena victoria. Hostia, mañana es que lo de los antepasados... Joder, Tomar mío. y ocupar. Es que gaitu, galdu dituzu berreunda laro gehi soldadu eta haiek galdu dituzte todos, o sea, todos, A ver. proporcionalki egin diozu kristona beria bat, Lo de los antepasados está muy roto, Vale. A ver. Lo de los antepasados está muy roto. Eso se esan du juzezterrek azkenengo espantxoekin edo dena delakoa que se ha desbarajustado mucho indarrarena eta guzti hori. Ba, izan daiteke. Porque es que salto badizkiote nanoi antepasatuena eta guzti hori izan, o sea, es que proportzionalki zu konturatu zu galdu dituzela 280 soldadu eta besteak galdu dituela 2200, o sea, dela amaika bider, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa cuando te... Bai, bertzen dut. O sea, indarrez presentasun hori da de mucho cuidado. Bueno. A ver. Caracao. Ingresos generados. Eta txandapaso. Vale. For Aldorf. Este de deportación, Lakeland. Para Castelo Betxera. Vale, baina li Aldorfen egin beharko dut aldudanean. Bueno, nale ere jarretxe dutugo despede eta maiorzete, baina euren bideoi kasu askorik ere ez diet egiten. Nik maiorzete ez du diot jarraitzen, baina ikusi, nosbaiten ikusten ditut bere bideoak gustatzen zaidalako nola azaltzen dituen gauzak eta bar, nabaritzen da historia dakiela tipua. Baina pillo, nabaritzen da pillo. Baina adibidez egin dituen azkenengo bideoak rollo nola izango zen Bretoniako fakzioa osoa egongo balitz, nola izango ziren elfo silvanoak nik ikusi ditut egongo balire, eta hori es una de yo juego a Warhammer con el imperio bretón y elfos silvanos. Nik ikusi dut adibidez egin dituen kanpainak dagoena egiten España contra el mundo adibidez, porque azten da
Azten denean hitz egiten historiari buruz eta holan que empieza a irse por las ramas que si los no sé quiénes y los no sé cuántos y estos y los otros y tal y igual. O sea, nik holan esten naizen, o sea, pillo la rabia, o sea, esaite batere gustatzen esten denean baten empieza suscribiros, no sé qué, a esto, lo otro, me parece un chaposo, al retate me parece un chaposo de puta madre. Baina azten denan hitz egiten historikoki, historiako burrukei buruz eta bara azten dira joaten por las ramas, que si los godos, los visigodos, los unos, estos, los otros, hor, momento hoietan me encanta. Ba, izteri buruz gauzesko dakizki, osea, hori... Osea, es lo que hay. No, eta uste dute ikasi duela, tipo ikasi duela historia edo, osea... Eta hori nabaritzen da osea, niko datzen dut duela astebete sartu ditzen bideo batera por curiosidad eta hasi zenean hitz egiten segun jolasten Europa Universaliseko, osea, Europa, joder, Empire Total Warreko hori, España contra el mundo, eta esten da que si los godos, los visigodos, los no sé quiénes, los no sé cuántos, los estos, los otros, los tales, o sea, Erromatar imperiotik gaur egunera pasatu diren jende guztia Europan zehar hasi zen esaten tipoa y me quedé pero de pie, o sea, de piedra. O sea, flipante da tipoa dakiena. Bai, eta ere 2 metro neurtzen dituela. Bueno, eso ya a mí no me va ni me viene. Pero hostia. Oren joango nahi sakillaren bila. Asarak Sil. Ah, eta kontuz con los bretonianos, que son los dira kabroi batzuk. Bueno, nahi principios este dute eser haiekin. Vale, pues hostia, pero es que si os hicimos de impuestos, palmo basta. Y un huevo. Nire asko gure gustatzen zeita, osea, en plan, bateirak nola egiten dituen eta horrela, Sito. Ah, está aquí en Sito orden. Jerceo hori. Está aquí en orden. Un jarto. Oye, benetan kapitalen bakarren mierda de kozuela. Joder. La gente que ahorita decisión, o sea, por Dios. Ocupa. Totalmente. Allá en France, I will pay. Hostia, pues igual no me da por invadir aquí la fabricación de cerveza enana. No digo, joder, y Godut ve este nivel bate Francery, tío. Difícil de dar. Bueno, ni bi nivel eta zenbait gehiago. Baina eske martilladoreak dira martilladoreak. Vale, me sale como los de mi grifo para el imperio, o sea, de mi grifo de mi grifo que meten unas hostias como panes. Eta gero están eta gero debe estar los caballeros de la espada esta que Del sol llameante. Bai, o sea, oye, ve dirá, pero como vaya, como con los condes vampiros, los guardianes de la cripta y los caballos fantasmas, o sea, dirá que son unitate gacho que están pero rotísimos. Hori bai, imperio daukan abantaila oso bat da, monstruoen kontra, criaturas monstruos, trollak eta guzti horiek, dekote la bonifikazio bat. Hori da, imperio daukan abantail oso handi bat. Da zer ipotzen gauzarik toka pelotasena. Pilo bat kostatzen dutela. Orden publikoarena. Zer gertatzen zaio orden publikoari, ba. Joder, geisten dela como la espuma. Le va a negociar con los humanos. Joder.
A ver. Reinos fronterizos. Me van a mandar la mierda. Ai, fresko hasi naiz nada. Igual beru gaia jatzen dute ongelan, porque otxitzen hasi naiz. A ver, orden público gehi bat. Eta txanda pasa. Vale, joder, minus logrando berrogeta marcha, vale. Vale, sueco, ¿no? Madre mía. Y estos tíos... Jo, coñera ardera de cote las Joder. tropas, chaval. Ni gerlari gehiago galtzen ditut, erasotzen dudanean. Baina, movida da herri hauek ez dutela ematen... o sea, SBs. O sea, SBs. O sea, tomar y ocupar. Y me da 27, ¿sabes? O sea... O sea... Grunburgo ez dit ematen SBs. SBs. Eta Helmergarth... Da, tampoco. Ah, porque están eximidos de impuestos. Baina, pero no son la misma provincia. Ah, Denak. Hostia. Claro, es que no disquete impuesto para que se me subiera la moral, pero... Es que beharrezkoa izan da. Nori jarri barko nituzke impuestoa kipotxei. Es que ez nintzen gogoratzen zela impuestuena zela por... o sea, provintzia osoan, uste honen bakarrik zela herrian, beste Romebian eta balzen bakarrik herri horretan. Ez provintzia osoan. Provintzia osoan, ja kontratu nahi zorantxe bertan. Vale, mapa momentu bat. Mapa taktikoa, vale. A ver, conquistatoria Reikland. Nire oraintxe bertan, es que topatu nahi zaitut zuli, pero claro, Karak Nor zuk ez zala. Vale, gauza da, movida da, luna torcida daukadala nire kontra, osea, dago daiko kaberatuta. Claro, luna torcida, es que tampoco tiene ahí gran cantidad de pasta. Nire oraintxe bertan ekonomikoki interesatzen zait Marienburgo konkistatzea. Porque da kriston dirua daukana. Ah, claro. Jogo naiz Ni txanda pas... konkistatu behar dut, Zarak zile izateko laskobaz guztia nire menpe. Hombre, a ver, ditut bi armada, bat bidare aldut iparraldera eta beste hegoaldera. Igual hori egingo dut. Txanda pasatuko dut eta... aún puedes... Ah, un decreto, guía da, astuta neukan. Orden público más 4. Tasa impositiva pues 5%. No, orden público. Holanda orden público gesten da. Kara Zizor resiste de sobra. Vale, txanda pasa egingo dut. Eta igual ematen badizkiozu... kontu ere con los hombres bestiekin, Sí, creo que viene un Bada ejército. espada. Vale, tipo hauek egingo dute saluzko. Acuerdo comercial. Perfecto. Uy, zer lanza egiten dit, acuerdo comercial. Karak Nor. A ver. Son enanos. Joder, con la rebelión. Joan egiten zure txanda eta jarriko Gaurko engatik, burrukaren badekozu. A ver. Joder, autorresolución. No hay equipamiento disponible. Jo, es que irabazteko badekozu. Oraintxe nator, jarriko dudara berogailu egon gelan, que me estoy quedando txituta garatzen ari naiz, hemen. Pajarito. Vale, oraintxe nago. Bitartean entretenitu a los fans. Joder, a ver. Oh, Belengari goda puntuaziotik gora. Eta honi zer jarriko diogu. Firmeza, unificación garba gehibi.
Bale, jarriko du markando en paso gehiago mugitu alizateko. Eta ipotx enano honi calibración de balística. A ver. Zer gehiago ingo dugu hemendik. Ah, vale. Hau lortu dugu. Saiatuko gara hau hiltzen, ia ze lortzen dugun edo ez. Lortu ditugu moral apur bat geistea eta ez daukagu dirurik hori egiteko. Baina bueno. Eta zuek naiz heltzen. Itzuli naiz. Esaten asaltar unidades. Esaten ere didate telefonillotik itxusi asko esaten ari garela. Nola? Esaten didatela telefonillotik itxusi asko esaten ari garela. Ah, vale. Eta hori euskeraz dela, baina, bueno, vale. Gara itxusi gutxiago esaten. Baina, telefonillotik nondik? WhatsAppetik. Ah, vale, WhatsAppetik, osea... Nengoen apur bat, a ver, nola esan. Flipatzen? Hori da. Telefonillotik nesaten esak youtuberrak dituzte telefonilloak. Claro, como Obama besara el telefonillo rojo ahí de llamadas de emergencia. Hori da beste gauza bat. De teléfono rojo hablo desde Moscú edo horrelako zeozer. A ver. Uizelan, ia nahi duten hauek Pacto no agresión, garrantzitsua. Oso. Eta ere gehiago zure interesa baldin eta bada gero zera sortzea imperioarekin egin dezakezun ez bezala, que se unan a la alianza y así. O sea, ez dute nahi. Bueno, baina hori denborarekin, o sea, orain lortu baduzu egitea aliantzia pakto hori denbora beharko dute, o sea, pazientziarekin. Eta gero daude, vale, o sea, paciencia y luego están los bretones, vale, o sea... A ver... Karajim Ipotx gehiago... Ba, hauekin ondo nago. Bera, txanda pasa. Ba, nik uste Emelgartera etortzen ari direla unos hombres bestia. Ez ditut ikusi oraindik hombres, azpeliz dudala jolazten Total War Warhammerra. Horiek dira nahiko arazo sortzaileak. Nik ez ditut oraindik ikusi, baina uste dut datorrela armada bat Emelgartera, así que... Vale. Promulgar decreto. Hori be oso garrantzitsua. Gainera dekretoak aldatu behar dira beharren arabera, ondo asko gomendatzen da aldatzea. A ver... Crecimiento gehiamago, recursos comerciales adicionales, euneko bost gehiago. Coste de construcción, minus euneko hamar, eta txanda pasa. Vale. Promulgar edicto, que se te olvide el edicto, jefe. Ba, ez daki zer azten zaidan. Zer esaten dizu normalean aizatzen zaitu azten zaizunarekin. Eta hori da esakidana, da esatena, pues vale. A ver. Ah, vale. Edifizio batzuk konpontzea. Dirua duzu konpontzeko? Bai, badaukat.
Hain txarto ere ez nago. ¿Cómo no? Sara Warhammerreko judutar bertsioa. Nola? Ipotxak dira bizitza realeko judutarrak, Ah, izan daiteke. que son los que manejan la pasta, básicamente. Bai, baina ez dituzte tankerik. Osea, helikopterak dituzte, baina ez dira gai egiteko tanke bat. Oye, igual el helicóptero gustatzen zaizkie, ¿qué quieres que te cuente? Ja, ez dakit, osea, ja egiten duzu helikopteroekin tanke batzuk. Ya que te pones, pero bueno. Nik simplemente... Txanda pasa. Edo gezkinak, osea, ez dakit. Orkoak bezala, que se fabrican desde la chatarra, tío. O sea, orkoena da... Oh, Baina, hostia. gustoko ez dudan gauza bat da, eta oso barregarria dela, barak bar, osea, izatez, ipotzen iria dela portu bat. Datoste bi amada de hombres bestia. O sea, los hombres bestias extendira Pretoniarren sonaldetik ikusten dudanez. Bai. Orain iparraldea dagoela hemen ejerzito horko batzuk. Asesinar ugrok, ez daukat dirurik. Wow, hiru ikusle ditu, oraintxe bertan. Kaixo guztioi. Edozein komentario baitzatetik bai Twitterretik, bota dezakezue inolako arazorik gabe, lagunok. Total War Warhammer, Empire egin nahi genuen, Empireko kanpainatxo bat, porque nahiko hori jaipa fusiekin ahí, infanterías de línea ahí todos seguidos ahí. Elimina al siguiente señor de la batalla, carras un ojo. Eta hori non dago. Eta noski ez dudan ez Napoleon Total War, ba ezin dugu jolastu kampaina multijugador. Ahora mismo me cargo al carras un ojo. Me lo arreglo cagando hostias. Hostia, galtzea, en benetan. Galduko dut? Nah. Izenak dira oso barregarria, caraz un ojo. Y tiene dos, ¿sabes? En plan de... Ez, besteaz kendu zion Toris Todbringer. Corres arranca corazones. Beste general bat. Bueno, hau burrukatuko dute, porque pienso ganarlo. O sea, no voy a perder ni por el forra. Y más tenido unos fusiles. Jugar como IA. Autorresolución. Presenciar. Vale. Ni jolasten no con los hombres bestia eta irazten du gorrela nahiko errez. Baina, hau divertigarria da, irabaztea, como Dios manda, joder. Ala me cargo al carrazo un ojo. Unitate tiro egiten dutenak. Bueno. Euren unitate gogorrenak dira centauroak, besteak, ba bueno. Supusatzen dut, baina ditut fusil batzuk itengo a Franz, vale? O sea... Bai. Yo molo. Yolo, Karl Franz. Que les caiga todo el peso de Sigma y ¡BUM! Gero gainera daukat salunak, así que nik uste pikeekin. Gainera hori lehen esan dudana. Imperioa dauka, bestien kontra dauka bonifikazio extra bat. Orduan, berez besteak daukatena, como son hombres bestia, pues seguramente dan miedo, pero el imperio daukanez bonifikazio hori horren kontra, alde horretatik ja daukat abante el txikitxo hori, no? Que... nabaritzen dela, azken finean. Eta hemen dena bezala, si lo veo muy jodido, focus al general enemigo y pa'lante. Bueno, beste unan jolasten nuen ipotxekin batalla legendario bat, edo historia batalla bat, nituen bi vampiro jefeak eta aleta guztiz ere galdu egin nuen. Baina, de hombres vampiro? Bai. Teorian, su general, hombre vampiro en general elkatzen duzuenan, el armada desegiten da. Azten da desegiten, gelditzen zegean bi unitate.
Vale, a ver, orokorrean eske fusilak egongo dira, a ver. Hau sare jatuko naiz egiten como en el Napoleón, ¿vale? Fusilak erdian haciendo una línea. Kontuz eskumako flanko da. Ya, Hor datozela reportuak. ikusi dut. Gero jarriko ditut un poco para que se coman todo el choque estos. Los espadachines. Flankatzeko erabiliko ditut lanzak. Bueno, flankatzeko, osea, borobiltzeko alde hau. Lehenengo zingo duzu, hauek konten ditu. Osea, unitate horiek. Claro, gauza da, fusilak eraso, osea, fusilak egongo dira hemendik disparatzen, orduan haiek enterriko dira ona. Albo hauek, a ver, itxuen, margostekoa. Haiek enterriko dira ona, suposatzen dut, bale, fusilen kontra, orduan. Eta alde hau. Alde hauek, eta alde hauek ona espotako dira babestera, eta gero, lantzekin, hemen egingo den pelota edo, itxi egingo dut. Bale, Vale, ona. duzu pinza. Pintzantzeko bat, hori da. Pintzantzeko bat, eta gero saldunan, joango dira pizkat flankeo handiagoa egiten, eta kargarse al general, edo dena delakoa. Ematen badiozu blok azpian dagoen teklari eta zaguarekin egiten uste dutela eskumako botoiarekin egin alduzu zaldiak egitea biratu eta errolako gauzak. Eta gero geratzen diren tropak, egingo dugun hauekin da, bada espada zuzenean baldire eta badatozte albonetan utzi, eta holan, hemendik zuzenean baldin badatozte, hauekin aguantatu pizkat linea hor. Hori da imperioan gako, alineak aguantatzea. Apurtzen badiaia da kaos bat. Vale, eta salunak, salunak hemen daude, salunak hasiko gara mugitzen gutxienez horra arte, babestuta egoteko, bueno, okultazioan egoteko basoan. Ez dut inoiz ikusi los hombres bestia, Igual itxaroten dute agertzea bere refortzoak eta botatzen dira guztiak batera. Ostia, que guapos. Indarragatik. Que Ez guapos, dute tío. armadurarik, hori da gauza oso ona. Que guapos, tío. Jarri dut pausan ikusteko, pizkatxo da, como nolakoak diren. Ez dut inoiz ikusi los hombres bestia? Que ba, atera zutenean ez nuen begiratu, ez ezebez. Gors, rebaño de gors, Hostia, gors, ba. que Minotauroak guapos. dira gogorrenak hemen, osea, besteak Sí. muy sin más. No me extrañan, esos pedazos machetazos, tío, o sea... Horren hostia bat izan behar Gorroz da. arranca corazones. Ja, kontratu nahiz izenataz. Hostia, que guapos, tío. Sortea Poleta. duzu, atea bai, izango balida, Centigor si vas a flipar. Pero bueno. Hostia, ondo daude eginda, pentsa, Hostia, osea, nabaritzen da... Loreko tlopak, osea, jokoaren tlopaketa bat nabaritzen da... Games Workshopeko movida danez, hor eskua ondo sartuta daukala Games Workshop eta nahi zituela ondo geratzea. Me están desviando Zupa una esen unidad. deukan Medieval bi, ez? Bai. Es que Medieval Total War bi si tiene- dago mod bat dela si tiene un- Warhammerrekoa. Ya, badakit. Si tiene un látigo, chaval, en la de Dios el tío este. ¿Ves? Y, o sea, eta jokua dira, muy guapo. O sea, Vale, ikusi aukera dizkigute... baduzu descarga tu mota. Ikusi dizkigute salunak, pero como tienen las hachas no creo que sean buenas contra... Amenaza baja, efectivamente. No son eficaces como... ¡Oh! ¡Toma carga! ¡Ah, bailas! Buah, es que gore arena, vamos. Jarriko de modo cinematográfico, que queda más guapo. Zuen, egingo duguna da... Atxerago bota saldiak eta beste karga bat egin. Porque kargak min asko egiten dute. Eta como los topos estas no son una gran amenaza... Es que egin 10 karga bat y me he cargado la mitad de las unidades, tío. Ja, Es a que... Minotauroak dira oso gogorrak. Ja, baina, ja hemen jazten banaiz abantaia irabazten, pues ya... Nabaritzen da. Bai, bai. Osea, dena laguntzen du. Dios, chaval, Bueno, que jartzen du berak dituela aukera gehiago Minotauroen gatik. Da,
Focus y listo. Hostia, cómo saltan, tú. Picazo que le han metido. Venga, este carga tachera. Esta carga de daguero kontuz doazela hor lantxeroak. Ya. Bueno, el diren el arte, claro, es que sin no tenés... Tío, es que cargado dirá la hostia. Ez dira, kontratzen zara ez dira mugitzen. De derecho nik hurbiltzea. Vale, batzuk erreiteratuko dira. Dute orde baten moduan. Bai, badakit hori entzunda daukat. Bueno, saldi asko ere ez dituzu galdu. Ke ba, eta pikeroak utzi dituzte hor geldi. Gainera moralki abantai asko daukat orentxe bertan burruka txikitxo honetan. Teorian erreti... Unidate bat galtzen doa. Ostia, alanda ere aguantatzen dute, moralki aguantatzen dute nahiko ondo, Ez bai. Osa, daude iaia hil arte. Alde horretatik oso gogorrak dira. Igual hil dituzte, ez dakit zenbat unitate dekote eskadron bat, osea, 120 eta geratzen zaie 17 baten eta bestean 34, osea... Ba hori daka zenbakin kontua. Vale, daude despiatzen saldien kontra. Dana, edo gehiena, vamos. Bueno, gutxenez si han servido como señuelos ni tan mal. Bueno, igual itzultzen dira. Hori da txarrena, itzultzen diran daudela el quinto culo. Eta hori da apur bat putada. Es que nahi dudan nada haiek erasotzea. Nahi egut haiek erasotzea nik erasotzea baina, es que haiek ez dira mugituko. Ja, badakit. Baina ia hemen ez da ronme bian modukoan, hemen... Osea... Piskat inteligenteagoa da. Frogatu nahi duten partida legendaria ikusteko en plan que realmente naizela desastre bat jolasten al Total War. Nik jartzen jarri naiteke jolastera gutxi gora bera melas arreglo, pero... No más. Ni jartzen dute batalla egiten ditudan nik, difícil. Beitu bi generalak hor bat estaren ondoan, Vale, a ver, orduan, ya que vamos a tener que... Vale, hemen helburu bat da pikeroak kentzea erditik. Bueno, lanzak, baia. Hori kendukta gutxi gora bera. Hemen ez dago tekla bat... Aurrera eramateko tekla bat. Tal cual, o sea, para que avancen sin romper formación. Para avanzar en formación, aukeratu guztiak kontrol eta mugitu aurrera. Ondo gogoratzen badut behintzat. Joder, irratu naiz. Ez baina, deseiten dute formazioa. Vale, berdin du. Berdin du egingo du formazio berri bat, y listo. Batxutan gertzaten zaitorik, es una es... Ba. Bueno, minotauroak dira mabia, inbesteres ez dira. Ja, baina, depende... Baina fuerza del arma unda lau. Claro, es que hor dago gauza. Armadura... Eta cuerpo a cuerpo berrogei eta velocidad berrogeita masei. Eta armadura... Bueno. Armadura hogeita hamabost. Ez dute inbeste. A ver, konparatuta lantxeroekin dituztela 15, ez de, osea, bai, armadura daukate, baina bestela ez. Generalak armadura egun. What? Vale, ona dator. Uste dut. Mugitzen daude edo... Es un símbolo de que están cansados.
Daude... daude, eske daude nekatuta daude. Daude Zuk deskantzatzen. eraso dituzu berak, ero berak zuri. Nik aiei. Bale, horregatik dauden modo defensibo. Ja, baina... Alandare daude nekatuta horregatik daude deskantzatzen. Ah, bueno, beste gauza bat ere. Eta txan gelditu diren alabardariak, Ostia, asto egin ditut mugitza, kontrolatu nahi zoraintxe bertan. en plan hauek. Nire horien konturatu naiz, nengoen en plan karekin a modo cinematográfico, eta de repente esaten, ¿esos qué hacen ahí? Ai, Badua, lasai. Hor datoz. Ahí se tira. Ué, por la horda. Va, se van a comer una pinza, chaval. En toda regla. Gaina hau dago izkutatuta, ez dut ez ikusten. Topatu egin dituzte. Txoin, pausa, porque... Bueno, pinza... Hauek orantxa datos, Yo voy dibujando en super... Decía... Ikusten dut la puta carga. Ikusten dut eta dego da argazki bat en plan Minotauroen kargari. Joder, qué bestias. Minotauroak oso gogorrak dira gainera. Horregatik bota dut laguntza fusilekin. Y ahora lanzo a Franz. Eta hauek ona laguntzera. Uff. Mira, korrika egin, tío. Bueno, sortea du zeuren arkeroak ez direla oso onak. Le traen horrela. Hauek dotozte hori, erdigunera, pero a este ritmo... Ya sé que están atacando a nuestro señor está metiéndoles una paliza. Buah. Hemen lagunduko dute, porque hemen erretiratzeko zorian daude. Hostia. Ja, hostia. Atera kuerputzeko armak eta fuera. Berdin dago. Arkeru batzuk harrapatuta. Vale, erretiratu dira... Ja, jodiduak zirenak akatzeko. Qué guapo. No le... Centauro hori. Oh, fusilatu dute, ai. Espaderoak. Non dago nire saldia, galdu egin ditut biztaz. Bale, hor, akatzen arkeruak ondo. Hor daude espadariak. Bueno. Ondo, etxurtzen zaletori hona da. Franz da gortik sartuta, ai. Bueno, baratxera. Ez, erretatzen ari dira. Nahi dute, hori, Gogorrak dira, karrazun ojo akatu nahi dut. Bai, eta eskerreko flankoa be josten dabil. Eta hauek? Vale. Oda... Bidali hauek ona. Franz Bidali. Erasatzeko justo hauei. En kontra. Hor laguntza dakutua bidaltzera. Y Franz a por estos arqueros, para que no metan en cuerpo a cuerpo. Eta hauek ona.
Cobardes, tus guerreros huyen, que se jodan, Coluche. No, ¡Apa ahí! látigo, qué guapo. ¡Apa! Y ese grito de Sigma. Joder. A ver, Franza, por cara hace un ojo, ya. Acá tú no hay dudala. Ordoa saldían. Momento épico en 3. ¡Zasca! Toma carga. Venga ya, Galduz, carga. A ver. Oye, gitzuliko dira bataiara. Zeintzu. Bueno, edo igual es hauek. Hori itzultzeko daude. Eta Baina- daude apur bat joditutak. Armado dena orokorrean dago pizkat jodiduta. Meni interesan zaidan es cargar bakarz un ojo. Joder, beitu, Bueno, Franza ya izan egiten gerentau. dago. Akatu, Zukaraztu un ojo? akatu dut? Ez que ez dakit akatu dudan edo ez. Es que... Ez dut ez zaidala gertu. Beitu hor dago, ieska. Gainera dago hor, ia hilda dago. Listo, orain bai. Vale, está herido. Está herido... El señor enemigo está herido, sí. Bueno, da igual. Finalizar la batalla. Victoria pírrica. Bueno, La zurrada. pena garaipen bat da. Logro bate, bandidate. Qué guapo. Gorros arranca corazones, me encanta el nombre. Gorros. Bakarrik hilditu da berrogeita hamar argerlari bakarrik. No guapo. Saldiak hil... Ostia! Beitu saldiak Ya hil... puesto un damabo, amairu. Eta Franzi dirogeta hamar, chaval. Saldiak mila eta hirurogeita hamabos, o sea, vale, pero... Galduz armada erdia baino gehiago. Baina saldiak egin duten lan biken bosteunda mairu, chaval. Tío, los Ya. caballos han pasado, pero es fuerte, o sea... Cristón Eta paliza. begir esperientzia. Ya! Joden. Flipante. Benetan. Gainera galdu duzu la carga de France, es que ya te vale. A ti ya te vale. Oberena, ez duzu ikusi. Galdut saldiak ez karga. Egon ez miratzen saldiak ez daude, de repente has cargado ez unea. Baina ondo, burruka nahiko ondo, osea... Hori bai. Esan dizut kontuz con los hombres bestia. Eskerrak egin duzun nahiko kasu. Hombre, orokorrean beti desplegatzen du como para hacer un poco de pinza. Orokorrean, Osea, Beste nahiko... batzuetan ezin duzu egin pinza asmatzen dizutelako jokaldi, es como... Bueno, baina alanda ere, eske nik egiten dudana beti da, esketen da, lerro luze bat, edo pintza egiteko, o pa mantener línea. Dauka desabantaila bat, que me rompas la línea en dos. Ordun asko jodidu dezakezu. Depende, Eskorreterako behar dituzu sacerdotes guerrero. depende, Emateko coraje. Bestela, o sea, acabo. Victoria pírrica. Ole. Bueno, buena victoria. Eta los vendo tesoro 500 y pico. Estandarte de no sé qué, mandidate. Estandarte de acero. Velocidad más 20%, unidades Hori asignadas. oso ondo dago. Los mato, los vendo. Si los vendo me dan 500 pavos.
Bueno, hombres besteekin jolasten duzen daukazu aukera bat dela devorar a las víctimas. Suposatzen dut harinago sendatzen direla. Besterik gabe. A ver. Elimina al siguiente, señor. Misión exitosa, vale. A ver. Recompensa icono de Bene. hierro maldito. Resistencia a los proyectiles pues 10%. Hostia, esto hago bater echarto. Eta Francia llegó de un nivel a tiempo de recobrarse de las heridas, sí. Dove maten goza pillo, te esnéis enteras en nerditas. Icono de hierro maldito, no sé qué, agitador, no sé, no me entero de la mitad. Teorían, hemen orain dekogu espada de muerte rápida. Ah, vale, esto coloca tipa, vale. Talismán, ninguno. Objeto hechizado, icono de hierro, bai. Eta montura a caballo, vale. Está siendo un estandarte de acero, vale, ondo. Ba maituko ditut akatzen ikuste, porque ya total, gatzen direnerako. Bai. Nez eta igual unitateren bat galtzen dudan, baina nahiago dut kendu ja erritik armadak eta listo. Bueno, hainbez ez dituzu galdu. Ja. Ghost Arrancadores, nuestro enemigo hombres bestia ha muerto en combate en Montfort, Bastogne. Montfort, Bretonia. ¡Hostia! Me he cargado a los hombres bestia. ¿Netan? Bye, facción destruida me ha dado. ¡Qué guapo! Pues sí, Franz va a ser que este señor es digno del martillo de Sigma, Bai, izango da. Gauza bat izango dela oso barregarria con los elfos silvanos. Dago unidati bat deitzen dela los bailarines. Eta dira de élite. Le van a caer más. Elfo batzuk eta elfak doazela bi espatekin armadurarik gabe, entzut dituztela eurek bere buruan musika, eta mugitzen direla al son de la música imaginaria que escuchan ellos, eurak bakarrik. Hostia, mira, las tierras de Aldorf las están contaminando. Corrupción del caos 3%. Pero si causa esta será gertu causari buruz. Agenteren bat. Este tu te gustan, ez dago inolako agenterik. Orduan ez dakit. Gainera ez du ezer esan, osea, joko ez du ezer esan benik superegoista kausa gertzeko. Ja. Ba, ez dakit. Osea, jartzen du cambio por turno menos 0,3%, osea, vale, pero... Osea, raro, bat batean hor agertzea... Bueno, ere konde vampiroak ez dira asko mugitzen ere positibo. Ez, gauza da konde vampiroak korruzioa sartu behar diote lehenik eta behin, mugitu alizateko. Orduan zure gana datoztela enteratuko zara kontaminazioagatik. Kara kargaza vale. Kara kargaza erasoko diet, Zer erasoko duzu? Cara cargaz, me voy a quedar con la fabricación de cerveza. Vale, ni nago justo ondoan. Me heltzen zara orraino? Bai. Bezai dut ikusten. Azgarraz, es que enanoen izenak beneta. Horkoak dira, ez dira enanoak. Goblinak. Bueno, goblin, pues eso. Ni nagoela justo ondoan, edo ez? Ez dakit. Bueno, primero saquear. Y ahora... Bueno, hurrengo gotxonan ja arrasar. Zeu zaude... Zer esan duzu dela herriaren izena? Karak Azgaraz. Armiarma bat dutena de veneno negro? Yo qué sé.
Dago un pillo el tacaño. Pillo el tacaño. Qué guapo. Da Parrabon, borti pizkat iparraldelago mendietan sartuta. Bai, uste dut da... Bueno, ez dakit. Bueno, berdin da. Bueno, oso urrun ezin gara egon, o sea, tampoco... Vale, gaztelu hobetuko dugu. Señori, no, iparraldera. Vale. Ejertzitoa dudanean euneke unera. Vale, txanda pasatuko du, que esta txanda, o sea, o sea, txanda hau izan da la hostia, me he cargado una facción y he sacado unos dos que me he sacado 1700 pavos. Wieselland, a ver. Pagos, pacto en agresión, vale. Ahora, los voy a meter un Ordenche anuncio. madiazu, baueto. A ver si esaten duen honek. Pacto de no agresión, nor, Brock. Pico de hierro. Vale, pico de hierro me da pacto de no agresión, vale. Moñoz altoz. Facción destruida, hombres bestia. Hondo. A ver. A ver. Sueque raso. Asaltar unidades. bitarten irekiko Fallo dut. crítico. Zer gertatu da. Eraso berriro, asaltar unidades. Fracaso. Baditu dale hemen orko ejército bat. Eterasi behar dudala. Baina ala ere karazik zer nago nahiko ondo abestuta. A ver, tecnología... Diplomáticos enanas. Beste Twitter bat. Sí, okatu. Ai, Empires, joder, ez dut aldatu. Me cago en tal. Ez dira gogoratzen aldatzea Total War Warhammer. Izena, o sea, jokoa, sí, joko... ¿Sabes? O sea, Warhammer, o sea, Warhammer Total War jolasten eta jokoa Empire Total War dio. Baina ere ondo jarri duzu. Ja, orain bertan aldatu dut. Retweet, I love you. You love me. Oh. It's too beautiful for All me. people love me. Turnos precedente, bat. Joder. Ez dakit zer hobetuko dudan. Gazteluak igual pizkat defentsa gehiago izateko, Nik oraintxe bertan dago gazteluak hobetzen. Ba, segurazki bai. Porque hori armada pizkat emango digu eta gero jazten zara sartzen zera, kuartelak eta movida guzti horiek. Bari, garrantzitsu izango da, bueno, txanda pasa. Actividad de héroe hostil, tío. No consigo obstaculizar, no pasa nada. Que yo ya arraso a estos, tranquilos. Jode, goblinak! Zuekin goblin armado oso bat eta igual te la lían. Hamaika soldado guardo egin ditut, chaval. Vale. Hobetuko du sakila. Baina hori urrengo turnoan. Vale, emango diot hemen. Eta listo, aldanetatik ja, dana momentuz
Tentxo guztiak Ni kenduta. nire azpiko flankoa defenda, osea, nahi dut eukior posizio egoki bat. Bada espada. Beto, nire hemen ikusten dut, egoaldeena ikusten dudan orain zertan da Karak Norn. Karak Nor, a ber, Karak Nor, ikusiko... Ba, ez dakit. Begiratu beharko nuke, ni etxandan esaten dizut. Nik orain, bale, Franz mugituko dut iparraldera eta joango naiz Marienburgoren bila, porque interesatzen zait asko Marienburgo. Marienburgo te da un cacho de ejercitajo de flipar. Marienburgorri eman zioten independentzia ba egin ziotelako imperioari soborno Txikitxo txiki bat. Bai. Lo típico, cuando hay pasta de por medio. Va, listo, chanda pasa. Luna torcida, arza y olé. Karak Nordan y Laguna, bai. Alianza militar. Coordinación bélica. Luna torcida. Intenta aceptar. Ai. Bueno, zenbat darama guia da? Ordu tarde oraindik, gutxi. Karak izor, vale. Eso esaten duten Twitterren. Horko madarikatuak. Horen ikusiko duzue. Nire amorruan orarte heltzen den. Uf. Zer, oso berdinduta? Nahiko berdinduta. A ber, ikusiko dugu eta behar bada lagunduko zaitut lasai. Liberar batalla? A ber, ez dut ikusten zer dagoen erditik. Eske dituzte unitate asko de elite. Zer nahi dut niveles nahiko handituta eta gureak dira pur bat. Ez dut ikusten, osea... Ja, badakit. Ingo dut ni ejertzito bat en plan babesteko eta izateko aliatuena eta hori. Y a bloque de guerreros enanos. Eres... Marienburgo... Ostia, Marienburgo den ez daukate iai armadarik, orain ikusten dut gara. Ba, ekonomia joaten zait pikutar orain. Zuntzitu da ruta armada hori aldudan moduan. Asaltar unidades. Jode, fracaso. Baina zer da, ez deuzu dirurik? Dirua daukat, baina minus iruronda, irurogeita txanda bat mantentzeko dekozu edo, porque batzutan... Ba, txanda mantentzeko bat daukat. Edo bestela kendu unitateren bat. Egin dut beste ejerzito bat, egiteko bi ejerzito eta aliatuen moduan. Irazteko horrela eta gero desegiten dut beste ejerzito bat. Ulertzen duzu? Ba, hori ingo dut. Txanda pasa. Vale. Konpondu eta konpondu. Txanda pasa. Vale, zeo zer dator. Tu una actividad de héroe hostil. Hotland, tengo que ver Hotland. Me cago en Dios, no te vas al quinto coño ni nada. Chaval, estás flipando, colega. Hostia, eta... Karaknon deklaratu dau... Karamnon dira goblinak, Anda, luna torcida, konkistatu dute lurralde bat. Bota dituzte Karaknorrekoi kanpora. Hostia, no! Desgaste, no, por Dios. Bai, hori da putada bat. Es que si naiz Juan orain, pero me gustaría echarles una mano a mis compañeros de Karaknor.
Vale, Marienburgorekin sartuko naiz, porque Marienburgonen ez daukate esebes, o sea, ez daukate esebes, flipantea Ni da. egingo dut la jugada del oso hormiguero, egitea ejertzito bat bidali gudura a desgastar. Eta gero, pues... beste ejertzitorekin, katu. Es que flipante, es que ez dauka esebes Marienburgo, o sea, pero esaten duena esebes, esaten dut esebes. O sea, está jodido de cojones. Orain zurazki hasiko da, bitxan adituenez, Groselen hasiko da reclutando un ejército y de repente me atacar con un ejército por un lateral y me joderá la marrana, pero bueno. Vale, se aspire un... Investigatu behar dut. Música de toda velocidad 5%. Ya 5 de infantería imperio, venga. Eta... ezin dut ezer gehiago egin, momentuz, ¿qué quieres que te diga? Ni ere, ni itxaron. Nik txona pasa gutxenez setio armak izatera eta eraso alizatea. Pues este guztegatik les tengo, Marienburgo está les gano, pero... Ni orkoen asaltoa da hori tokatzen diren apur bat la moral. Saqueo. A ver, o sea, vendetta. Vendetta para el Papa. Vendetta. Vendetta para el Papa. Hostia. ¿Qué cojones tienes ahí, tío? ¿Guerreros enanos? Oh, joder, es que los fantasmas... Casper Roger que egiten dutelan bikaina, Liberar a los cautivos eta kontraerasoa berriro. Casper Roger que egiten dutelan ona, No me fastidies. Zergatik ez daude aliatuak. Retirada. Vale. Subeko torri horra. Bueno, a ver. Lagunok. Ni orain. Edozein duda komentatu edo edozein laguntza edo dena delakoa komentatu diguzue inolako arrazorik gabe, bai Twitterren, bai komentarioetan. Por cierto, eskerrik asko hor egoteagatik ikusten dana, momentu oro. Hemen egoteagatik horretu esan da. A ver. Nora egiten da. Gozada bat da izatearena bi pantaiak, zuzenekoak egiteko, benetan. Kriston gozada. A ver, honi. Runa de hogar y del clan. Ay, qué sueño. Robote Chapel. Y a correr. Ea Marienburgo konkistatzen dudan urrengoko txandan. Y me empiezo a forrar ya de pasta. Vale. Azote de orcos. Eta Marienburgo konkistatu osten jasial izango naiz. Aflojar, golpear runas. Runa de protección. Txandat gehiago aldatuko ditut estatutoak edori. Edictoa. Dena da, ingreso. Tributo del Gran Rey. Vamos, que te den la pasta, vaya. Que quieres el dinero. Tú no has llegado a Oster, que vale. Escuchar petición, corrupción del caos. Davion ha venido con una petición sinistra en su aspecto, pero asegura que viene con buena intención. Nada, rechazar, fuera. Caos, buena intención. Gesurra, dena gesurra. Betty. Vale, ingo da nada, jarri egin.
Ah, vale, sara eltzen asko zer urrun dago, pues da igual. Hor geratu. Eta zer handu hau. Ez dut txanda bat gehiago behar dudala. Bai, txanda bat gehiago. O sea, es que ez daukate sebes. O sea, pero ¿qué pasa con Marienburgo, tío? Si normalmente koten diru kantitatearekin armada desente esaten ohi dute. Normalean. Estoy dute zer eraiki. Zer bar dute. Ah, $1 milla. No, claro, no. Si solo necesito una burrada salvaje de dinero. Vale, pues txanda pasa, ezin dute zer gehiago egin. Más que txanda pasa eta itxarra. Irasi behar dut edo irasi behar dut. Zeingo dut beste ere bat sartu nire ejerzitoan, a correr. Otlo Kasper. Otto von Kasper, bai. A ver, izango dugula arazo bat. Y se van a cagar. Pena horreinik ez topatzea, ea topatzen garen eta orain iten dugun nariantza eta konpatu dugun mapak eta movida guzti hori, porque es que bestela da... Ya badakit. Autoresolver, obviamente, porque Kasperrez hacen buen acabar. trabajo. Sendatu behar dituzu, Kasperra, porque dituzu ya hor... Eta orain... Desegin behar dut gure ejerzitoa, Roboto Chapel. Oh... Nabil oso txarto diruz. Bueno, batzutan, edo kendu dena edo kendu tropa batzuk bakarrik, frogatu tropa batzuk kentzen. Osea, ez desegin armada guztia zuzenean. Minus aspiron damabos kentzen nire unidate. Ah, ondo. Horregatik endune dut hau egoteko positiboan. Minusen da 10. Bueno. Remate. Autoresolver. Kasper hori... Ui, Kasper hori dekozu hor... Ja badakit, orain itxarotera gaztelura, akabar. Ba, gutxenez armada bat kendu... Besten armada kendu duzu horretik, de lo mano. Y yo me cargo a los bestia. Pues estoy sanando bestia con los hombres bestia, tanta hostia, tanta tal, me cago en y yo unos pringados de puta madre. Ja, bueno, hori izan duzurako sortea. Joder, kausa beste aldean asko zere gehiago kostatu zitzaidan, me cago en tal. Kenduko dut beste unitate bat. Ala, badago, ingresos 85. No, ni daukate un euro tamasea, así que tampoco te irás quedando basto de dinero. Verás, txanda pasa. Por algo me interesa Marienburgo. Txanda pasa es. Gure generala higo egin da, mata orkos. Eta zer gehiago, ez. Hori da niveles ere. Firmezia, maestro de obras. Reduce costes de construcción, hori garrantzitsua da. Qué raro que Marienburgo no tenga nada. Eta txanda pasa. Bai. Vale, belengar. Aina raro egiten zait Marienburgo ez izatea estroparik ez ez? Instinto enero. ¿Qué los orcos estos? Pero coste de construcción, reducción vampírica, tiempo de aguante del enemigo de asedio minus bat. Firmeza, de carga. Ahora. Orain bai, txanda pasa. Vale. Tu turno. Que sí, pesado, que pesados son con la actividad del héroe. Te cae vídeos, no sé, por... Ahí va. ¿Y esto es Steel Fuzzy?
Ba, uste dut galdu dela eroetako bat. Eta tipo hau. Edo hori edo ez dut ikusten. ¿Y estas tropas? Hombres de armas, armas hasta. Honorenak dira estas tropas. Estos no Hombres de serán. armas, Bretonia. Izan dute Bretonia re matxinera bat, chaval. Ahí va la hostia. Hau irabazita dago. A torre resolver. A ver qué avería me hace. Victoria ajustada. Hostia, Nico. Vale, Marienburgo altuta. Karl Francis Godoniela, me parece muy bien. O sea, dago Bretonaren matxinada bat. Acojonante. Cada día flipo más. Líder nombrado. Coste de reclutamiento menos 3%. Ejército señor. Carga de gastado, armadura, hoja letal. Nada. Líder nombrado. Bai, nire eroetariko bat hilda. Lancero de armas con escudo, hombres de armas y un porrón de arqueros campesinos, chaval, pero... O sea, dirán ahí cocharras las tropas estas, quitando a los hombres de... Quitando a los hombres de armas, porque en vez de gustia son un poco bastante mierdas. Vale. Bam. Gaztelegoko dugu niveles. A ver... Eta txanda pasa, eta ya ves que te recuperatzen dira nire tropak y puedo meterles un poco de cizaña. Joder, putos goblins. Berean agatu dute Grimhold. Bueno, no sé ni por dónde queda. Ah, se piran los rebeldes bretones. Pues Obeto. A ver. Itzuli Bargara basera. Errekuperatzeko. Te verás, va... Guerra declara Carcassonne Estalia, vale. Cojonudo. Vale, los orcos. Runegrofnir. Carcassonne? Carcassonne Estaliari. Osea, que no geratzen dira, beste modo. Bretoniarrak dira, osea, no. En fin. Gauza da luna torcida direla kabroi batzuk. Eta garrapatoak, pues dira garrapatoak. Ya, ya sienten una vaca ahí aquí porque es que no quiero cruzarme toda esa puta mierda de... Ay, no, rato me hizo que es, coño, con estos. Es que goblinak dira pillo bat. Ez, gauza da, zergatu dudala, jarraitxe, o sea, katu alditut, baina gauza da zergatu behar dudala zonalde bat que sufro desgastes y así, y pasa un poco... como a la mierda. Vale, ahorco hago ese recote. Vale, ¿dónde desgasta su fricha? Vale, oye, nada, Marienburgo se lo han dado. A ver. Oh, Dios mío, Marienburgo venden igual el recluto de altitud. Caballería, va, pero es que estos caballos no me gustan nada. Batidores. R ruelos. Ba hori. Batidoreak dira, erreluak, baina hobeto. Es que, algo que es skit, o sea, fusilekin eta las skit batere ez gustatzen, pero cero.
Pero cero, completamente cero. Vale, txango dut beste txanda bat, eta joango naiz orkoen herrizka hori akatzera, porque daude sufritzen desgastea. Ez dakit zer movidagatik. Joder, qué pesos los de la luna sangrienta, tío, en serio. En bueno ahora me he metido en guerra contra ellos. A ver. Acuerdo comercial, vale. Vale, Luna Sangrienta que dirán unos cabrones. No, no, Vale, pesado, o sea. Kalahir. Unirse a la guerra contra Veneno Negro. Es que gauza de Luna Torcida de la gusta ondoan. Unirse a la guerra contra Veneno Negro. Me lo va a jugar eta... Pues vale. No, batxutan... Es que Luna Torcidakoak dira kabroi batzu, punto. Ez dago beste bat. Vale, pacto de no agresión, vale. Chilfrey me da pacto de no agresión. Ongi, hori hona da. Garaji. Hori hona da. Tu turno. Vale. Handik ez naiz mugituko, ni ejertzito ez da gondo. Dekreto aldatuko dut. Merodeadores Kape de odiosos. reclumento gehi bat. Txanda pasa. Vale. Vale, igual, epa. Baina, berdin zaigu peskatxo bat, nahiago dut. Bira horreztu, lestu egiteko... Jo, astu zaidit gauzako betxea. Me toca la moral. Egingo dut un puesto de vigilancia. M. Garzen. Eta gaur hauek. Eta zer dakote hemen de... Kapaiz izango na, ez dakit. A ver. Oh, hostia. Que va, para atrás. Jo, teorian Grimnolen ez dago gauza asko. A ver. Unitate asko ez daude goblingu asko dira, pero... Uf. Ez dakite erasora joan nola ez. Hori zuk ikusi behar duzu. Sopérate ya de aquí, Hori coño. zure gana hurbiltzeko beharko nuke. Zer nahi du Baina behar Marienburgo. ditut bitxan da heltzeko horretar edo hiru. Marienburgo nahi du bakea sinatu. Ematen zute dirua? Ez. Que putada, beste lehon hartzen duzu eta gero en plan le atakas. Kendu diet kapitala normala da, osea, mandiet kriston hostia bat, osea, ez dekote... Mez eta soldadu baten bate reklutatzen duten ezin dut asko reklutatu, osea, están un pion jodidos. Bakeon hartuko dut pizkat lasaitzeko eta gero bidaltzen dut aia Franzi, que meta caña. Vale, hau betuko dut. Eta, pues... Armada potente. No, potente. Horko daude sufritzen pilo bat desbasta. Ah, el fantasma ha vuelto a la vida. Ah, bai? Bai. Tecnología, a ver, zer behar dut. Ballesteros maestros... Jorentxi segura si zaiz hartzen, me cago en la hostia puta. Si segura si zaiz hartzen orain. A ver... Parako Txanda orain... pasa. Orain edo no Joder, con matrat. Lu Martillo de Hierro.
Orain edo nola Luna ateratzen da egon gelatik. Kagun tal. Grimnir. Ai... Grimhall. Bai, sartuko ditut ero guztiak ejertzito berdinean. Me la Ah, juego. ondo. Eta txanda pasa. Fervor bélico excelente de reclutamiento. Costo de reclutamiento todas las tropas menos 25%. No, fervor, mejor. Hemen egingo dut hau diru pizkatxo bat gehiago izateko ekonomia gogortzeko. Que esto se acaban de Ni recuperar. ekonomia gorko beharko nuke. Nada, txanda pasa, zuzenean. Nahiago dut mantendu eta pizka bat diru gehiago. Irabazi. Karak nor están asediando. Hostia, un ejército de los de Luna torcida. Non dago. Haien etxaiak naiz, nire zonaldetik. Reinos fronterizos, ¿y ahora qué quieres? Acuerdo comercial, vale. Buah, condes vampiro. Zer esan nahi dute. Declarar guerra. Zuri? Condes vampiro. Ah, La Suk era de Bestei, los vale, que no se vale, ha vale. comenzado. Ha comenzado la era de los no muertos. Tus aliados. Pide ayuda a tus aliados. Mira. Acabo de flipar. Txanda pasa. Dekreto aldatuko dut, behar dut apur bat dirua. Tasa impositea uneko host. Daude jodiduta, pero bien jodiduta. Daude horko hauek. Txanda pasa. Vale. Nago Greenhall ondoan ia hori kontrolatu aldudan. No me mandas más que el quinto coño que me cargue alguien. Vale, a ver, Baina vigilatu behar dut veneno negro. Ez naiz heltzen Luna torcidaren armadaren gana, pero... Ez dakit zer gertatuko den hor. Ba, eta nahi zuek... Ona. Horandiko zurrun zaude. Oye, venga ya. Joder, es que tienen... Grandotes orcos B. Madre mía, qué bestialidad de tropas. Hombre, aguanta todo... No, porque... Raso con Houten, nada, txera. Eman diote tlompera asedio, ez? Ba, eman. Zeustote eman dio dala, ez da? Zure hori da. Zer eman diot? Itxaron. Venga, ya se me ha bloqueado. No jodas. Palo, ¿no? Restableciendo conexión. Partida abortada. Hasta Chapela ha sido expulsado de la partida. La partida terminará. What? Blokeatu zaizu jokoa? Bai. Partida abandonada. El usuario abandonó la partida. Ez dut ulertzen. Hor.
raro. Logro ¿no? desbloqueado con seguidor. A ver, renovar como anfitrión. Entonces, gordo o gatairu, bai. Ez dut ulertzen. Zuzaude justo pare bat probintzia edo hiru berago. Vale, prest, ezta? Hasi bergara berriro. Ez. ¿Seguro? Ez duzu ikusten nola Vale, dauden turno lurraldea. 17. Vale. Qué susto. Ondo Zuero entzute? entzun noiz baten Baltasar Helt, que ni ez dakit nola ibiltzen diren hechizoak eta hori, es como estoy flipando. Ni idea. Joder, ni emakume hau ez no. Madre mía. Basikoki WhatsAppetik itxiten ari nagoena da orokorran ikusten ari dena zuzeneko guztia, osea. Eta zer esaten du. Gauzak. Gauzak random. Ai. Eta azkenean ez dut afaldu, osea, nago afaldu gabe oraindik. Entonces que ahora cualquiera se pone a cocinar a la 1 de la mañana. Ez dudala afaldu azkenean lehen. Joder. Esperando a que los otros juegos terminen de cargar. Y a mí los condes vampiros éticos, o sea, me han declarado la guerra. Si yo no soy nada, soy inocente. Nor daki. A ver. Bueno, orain badakit ezin dudala eraso behar oraindik toki herri hori. Vale, chanda pasa. Vale. Hostia, armada ona hartu Marienburgokoek, osea, nahiko potentea. A ver, Franz, recluta... Torre de ballesteros... No nahi egin, pero badaezpada orkoien kontra algo me dice que lo voy a necesitar. Esto ya me lo anuncio, compañera, porque me apetece. En fin. Pieles verde, joder. La este rico da un guaj. Buah, pues... Presta tu burua, osea... Guajekin hasten direnean orkoak egiten... Autorresolución. Y tanto. Casperes van a hacer mucho. Mira, Gasper se mamuona. No, bye. Victoria decisiva. Hostia, te has cargado todo Tomar y ocupar. todo el ejército. Ba, uste dut alkatzen badute hor goian dagoen armada hori y ya listo, nos cargamos a los de... Una sangrienta. Edo, vamos, tipo, oye. Tomar y ocupar. Oh, Igual ni... Goblins, qué guapo.
Eta zer behar dut hemen, a ber. Gerlariak behar ditut. Oh, Karak Nor. Están asediando el asentamiento, baina ez dakit nor. Baina zure herria? Euskara? Baina non? Ez, Luna Sangrienta. Hemen dago Luna Sangrientaren arma bat eta gero dekote probintzia bat ikusten dut, edo lurralde bat. Dela Karak Nor. Karak Nor dena, bai. Zuken nik baino beto Eta izango... hori dago, hor daude setiatzen. Ez, haiena da. Karak Nor da de Luna Torcida. Karak Nor. Están asediando el asentamiento. Ez que nik ez dut ikusten herria. Ah, vale, nik bai. Ba, nik nago justo Karak Noren gainean. Vale. Zuk izango duzu asko zero... Zuk izango duzu asko zero errezago eltzeko Karak Norrera, ni baino, porque nik zerkatu behar dudan lurraldeak sufro desgastes. Drama al puño de hierro. A ver. Control de datos. También hay un chaval. Ingresos básicos, impuestos... Ah. Eta orain bai. Txanda pasa. Vale, nire txanda. Bagoekin dagoen kontra. Lehenik eta behin. Ostia, berdin duta ematen dit, Hostia, Quiero ver los garrapatos. Quiero ver los garrapatos. Pues vas a flipar. ¿Explotan? Presenciar. Son muy guapos. Gaina barregarriak dira. Lehertu egiten dute Warhammer 40.000 bezala, porque 40.000 orko eta goblin kontra zaudenean eta bidaltzen izkizutenean los garrapatos explotan. Hauek no explotan. Ja. Se comen humanos. Ah, muy bien, yo soy humano. Gainera pertsonai hori da Luna Torcidaren generala. Bah, creo que me lo cargo yo ahora en un momentito. Ya, me daukate armi arma. Sí, no robar mi arma, estoy con... Ah, bah. Y yo 3 de picas, no te jode. Eta hori ez dut... eta sorte duzulez duela la reina de las arañas. Ah, un dicho, Armi arma un dicho, Ay, Dios. Dakizu vampiroen alzada a los muertos. Bai. Egin aldutela behin, pues egin aldu la reina de las arañas, alzar a las arañas. Ah, ondo. Ai, begiratuko ditu garrapatok nolakoak diren. Hostia, pedazo de arañón, no? Hau da, sin más. Araña Ragnarok, esaten dizudana handiagoa. Ea garrapatoak. Ay, qué mono, le da un lengüetazo al dueño. Dira buruak hankekin. Ya, son super cucos. O sapos gigantes. Gainera esto dute aro batetik, basura. Goblinak zurazki izango dira unas tropas que las tirarás a sin más, a lo loco. Ba, arazoa da... Armi arma, horregatik... Eskarrix de la... Mago bat, armi arma eta los garrapatos. Armi arma, realitatean jartzen ditut pikak erdian, para que se coman todos los caballos y todas las cosas. Gero alboetan gerlariak. Garrapatos saltarines. Ikus behar duzu nola erasutzen duten. Saltando. Bai. Eta hauek. Amen. Adibidez.
Printzipioz, daukat berdinduta dago burruka. Etorri. Berdinduta bitxoengatik. Si están zergatik daude hain nekatuta, tío. Jartzen du nekatuta daudela. Muy cansados. Baina hori zergatik. Serioengatik ustut dela hori. Tega, movida horiekin... Vale, mugitu behar naiz, porque ez dira mugituko. Egia da, gainera nina gora sotzen. Txarrena ez dituzula saldiak. Baina hau beste armada badelako, besterik gabe. Ikusiko batei modo estrategiko, goitik begiratuta. Modo estrategikoa da... Txun segun, txeketek larekin, Es muy guapo. Para shift. Hombre, oso ondo dago, egia esan da... Laguntzen da, Hori da ikusteko rollo... White Dwarfean moduan. Osa, kontatzen dituzenean... Badakit. Qué cucos los garrapatos, tío. Pero si no explotan no tiene gracia. Se comen gente. Joder, Berroga y Millán... Van saltando. Berroga y Millán, aparte de comerse gente, explotan. Ya, vale, pero Fantasy mola más. No. Bai. Pizkata horrerago. Buah, no me digas que mis arcos tienen más alcance. Barregarreak tiran los hombres rata. Hombre. Los scavens. Hombre, oye, Betty. Buah, tengo más alcance que ellos, que sus arcos, ¿en serio? Pues claro, son goblins. Joder, ya, maña, oye. Yo qué sé. Los saltarines como saltan. Ahora este... Oh, la carga. ¡Hostia! Bueno. Están reventados pero bien. Nah, esto es ya time batekin, es pencha. Ahora, la araña se... Gutxienez arquero galtzeko zerian daude. Es ella. Es ella la araña. Hostia, zer da hori? Hostia, ¿qué cojones? What? Serdasen, ella la araña, pues la del Señor de los Anillos. Ese es, había tres tíos con unas bolas ahí girando en plan Garen ahí con su Q. A mi arma hori... Mi arma dago nahiko txarto. Conmoción, atacados retarguadas, muy cansados. Sí, pero... Pero claro, es una araña. Ia ikusten dugun nola jaten duen bat edo horrelako zeo zer, tío. Ez que se la hostia. Au! A modo cinematográfico. Dapaz, osea, jokonetako tropak eta bar eta animazioak dago super ondo eginda, osea, eski da gozada bat ikustea. Garrapatos. Dago betuta. Medioaleko Carlos Warhammer jokua egin zuten en plan froga moduan eta, o sea, los minotauros y eso quedan muy guapos. Hay los garrapatos que vuelven. Hay saltarines. Daude arkeruak daude jodiduta guztiz eta dago egiten min gehiago armi arma beste guztia baino, osea, eta armi arma erreteatzeko zorian dago, ja ves tu.
Bidali du generala kontra Gero el armiarma. dago beste Hostia puta. unitate bat direla rebaño de garrapatos. Osea, goblinak dituzte en plan garrapatoak ardien moduan. Bai. Osea, esaten, a ver, que un garrapato es más grande que un goblin eta jan behar ditu. Pasientzia, txo, pasientzia, jango ditu. Ahí se retira. Ahora, venga, eso, retírate y atropella a mis arqueros. Ya de paso, que total es gratis. Te pilla de camino. Pues bye. Bueno, Egin gutxenez, oso hechizo araña exima edo horrelako zehoset. Ez que Esto es armiarma eso. itxuliko da. potenciador de Pues fuerza. eso, esaten dizut. Aitzultzen da? Itxuliko dela y... Ingo du berdina, arrasará con tus tropas. No, ya mando al general. Y le mando un poco de apoyo. Ya, pues el general da apur bat cabroia. Baina, bueno, egiten badio zu bukake de unidades, baira hasiko duzu. Ja, baina min asko arkeruak ebe daude hor jipoitzen pizkatxo bat teorian. Gainera dauka el garrapato de ayuda. Oh, hor jandu bat, Ah, ez el dut ikusi. garrapato. Oye, Ha sido lo... muy épico. Infanteria con espada nahiko ondo aguantatzen dau, Me gusta en Atascar. batalla del garrapato, Bueno, las unidades traspasan al garrapato como si fuese un fantasma. Ahora retiratzen da mi arma. Berriz ere. Eta generala bila. ¿Cómo no? Porque es que si no... Ah, eta gero dago beste horko bat egiten... Joder, armi armarekin itzultzen da nahiko errez, Nor. Armi arma. Ah, bueno, bai. Urertzen dut, o sea, Base de disparos ere bai. da un bicho que es la hostia, pero... O sea, ulertzen Ojo du dut. beste bat. Qué guapo. Ala, beste bat janda. A ver. Joder con el general, chaval. Asko ere zaio falte hiltzeko, Ja. Ez, gaina, mi arma ya dago nahiko joiuta. Mi arma ya joaten da. Huyendo. Goblinak badatoz bueltan. Zer goblin. Vale, generala alde egiten du. Generala katuta dago ya. Geratzen dira justo. Generala hit. Generala hiltzen dut. Hobeto. Berdin dago, si total ya armada dago matxakatuta. Bestela gero berriz erasotzen dut y listo. Hemen aguantatzen ari direnak dekote ikusten duen ez moral pizkatxo bat dekoten dira son los espateros, o sea... Que tampoco... Llega si duzu. Pero de sobra. Big Bat, ya está, o sea, han muerto todos. Finalizar batalla. Ostia, goblinak eta hori izateko hil dituzte pertsonak, Bueno, espatariak egon da horroita mabost. Kostatu zait, o sea, tropa nahikotxo galdu egin ditut akatzeko. Bueno, eta garrapatoak eta hori ondo geita bat. Osea, liderrak. Haien liderra be nahiko ondo egin du. Nahiko ondo. Arkeru, ostia, ballesteroak bat, bi eta hogeita bat. Flipan. Mancos, más que mancos. Eraztu nena moduan. Dagoen el asalto eta gizaki bat, botatzen du gezi bat eta justo hiltzen du uruk-jai bat. Y es en plan, hasten da el asedio con 9.999 tropas. Ahí va la hostia. A ver, igual
arazo bat mantener ahí de YouTube con la calidad, esaten du que da calidad mínima, no me lo creo, o sea, no tengo caída de frames ni nada, o sea, está posible, pero bueno. También dago errore bat ematen, pero OBS ondo doa, o sea, ondo dago eta ez dit ematen inolako errorerik OBSen, así que Ni principios izan dut noiz baita arazoak grabatze World of Warships. ez baina es que YouTube dago esaten ezin duela jarri en la máxima de gráficos de YouTube haiek eta iratu tia OBS erroreren bat edo ematen dira y es que no me está dando ni uso alto de la CPU ni hostias. Ay, el garrapato saltarín. Buah. Nos acabamos de cargar. Ahora venga, automático. Totalmente. Listo. Vale. Basoko konpuatzen zara karak norretaz? Porque vale, saiatuko naiz. zu principios hobeto deko ni baino joateko. Porque nik sarkatu behar duan Bai. gunea me van a meter un daño de la hostia. Baina ez dituzten erreklutatzen. Vale. Eta beste, bueno, ez dakit. Orain ez da ni txanda, que suena la olla. Está flipando, diciendo, gutxi barri de reklutatzen. En plan los lanzagoblins. Vale, nada. Txanda pasa. A principios dena onda. Dena onda doa, osea, ez dit OBS ez dit ematen. Vale, orain bai eman dira hor, baina nada, osea, ez ditut galdu ez frameik ez ezer, osea... Karak no renvillanoa. Vale, ongi. A ver, ¿quién es? Le están asediando enanos. Bueno, asediando o desgastando. Igual nahi dute desgastaren bidez irabazi. Ah, bueno, vale. Baina bada espada ni joango naiz laguntzera. Un enano siempre ayuda a otro enano. Y las enanas y los enanos brotan de agujeros. La migración. Una gran migración llega hasta nuestras... Vale, bienvenidos, porque total... Tiro ballestero y lleno de fusiles, vale. Igual arraso con Karagnor, eta joate a pikutara. Listo. Bitxandetan joango naiz ya por el pueblo ese de los orcos y... Eta gero Marenburgoren villa, bueno, gazten dena peratas, porque no puedo quedar mucho. What? Flagelantes, ¿qué cojones es esto, tío? No huyen. Los flagelantes no huyen de la batalla. Hostia, facing their doom with furious acceptance. Hostia. Hostia, ser.
que no oye ni nada de eso, o sea, flipatzen nago. Jo, baina ez daukate armadura. Morala 100%, Ya. obviamente. Abiadura, hogeita mazazpi, bueno, melea be, erasoa melean ez da oso potentea, bez. Conde vampiro en contra oso nada. Claro, ez diren ez retiratzen, pues, ¿qué más quieres? Eta gero rei jartzen baituzue las compañías de milicia pa flanquear hobeto. Hostia puta, chaval. Chanda pasa, ¿eh? Bai. Luna torcida. Colmillo rojo, ala. El lío, Tecnología berría. Para pam. Para pam. Emisarios enanos. Para pa pum. XCOM. Ah, Snake Elchen. Bueno. Sanda pasa. Urrengo aña Elchen naiz de sobra. Vale, ondo. Pillo el tacaño. Son como zip y zape. Gainera dago beste nanoa, nago ere sufritzen desgaste, horregatik nahi du tarrapatu hau eta arrasatu, eta toki hori, osea, utzi libre. Ni principios ezin dut ezer egin, egia esan da. Topak ez ditut errelutakutuko, porque como ya que tengo 1100 de ganancias, pues mantenduko ditut bizkatxo baten. Irabazteko diru eta egiteko bizkata bekuntzak. Beitu, Grimgol ikusten du zure zinbura, Grimgol zurea da. Baina Karaknor Bai. ez. Zein, ez da nirea? Karaknor da bestena. Orain noa. Bajo ni justo Una nago. torcida. Ni justo nago ahí. Condes vampiro, ¿qué coño es quién? ¿Qué coño quiere el conde vampiro? Ha puesto fin a su pacto de Todas no las agresión. pelotas. No, ha puesto fin a su pacto de no agresión, me parece muy bien. Si venís os voy a meter una paliza como Dios manda, o sea... Van lo que seas, no me das miedo. Ni calle bañasco se lo veo a guanáis. Buah, grandes espaderos, tío, o sea... A ver. Baina utxe erasotzen. Ez dituzten erasotzen. Como está bajo asedio, eraso al dut ipotxari, pero es que no es rentable. No, pues... Es que está aquí asko. Es que goian angaraz dago libre. Bai, hori da nik ruinas. hori da nik arrasatu dudana, nahi baduzu joan eta bere ganatu, bitartean. A ver si neten eltzen ez lehenago. Porque ni nago ya justo horren gainean, Morandik ezin daiz Juan. Por el puto nano de los cojones. Es de la usten y es como, tío, déjame en paz. Asesinar. Fallo crítico.
Garagardoa, importatu behar duzu, bueno, esportatu behar duzu garagardo hori. Ja, badakit. A ver. Beneta, no enseñes y chuli, cabrón, los putos orcos. Que no lo va a atacar a mi aliado. A ver, diplomacia. Caragnor. Unirse a la confederación. Aceptado. Oh, mos ondo. Vale. Orduan Caragnor orain, zer gertatu da haiekin? Eraso al dudala. Oh, ondo. Aurrengo txandan, qué perrada. Bueno, A txanda pasa. Clan Angruz, Caragnor. Mediante una astucia diplomacia o quizás la intimidación directa, Clan Angruz ha convencido a Caragnor para que se una a su confederación. El caos se mueve. ¡Wow! Uf. Charra. Naiko Goiz dator. Naiko Goiz. Delegar. Ánimo, Franz. Automático. Principio si le vas a llevar con... A ver qué avería me hace. Derrote. Bueno, vale, irá así. Claro, victoria decisiva. Galitus sería un soldado. No, primero saqué al que buscando 4200 pavos, ¿sabes? O sea. Yo creo que hay dos France. Ah, instituto de Sereguín, asentamiento capturado. Ah, vale. Pues vaya. Tartan Juanona. Casi os recuperáis. France ha subido de nivel. Y Grustendut null. A bloque flagelantes. Venga, Aldorf Rengo nivelera. Pero así, de buenas a primeras. Centros que yo hago aquí. Porque esto no me importa, no. Turno espera excedente 28. Me toca la moral. Au fuera. Sí que interesa, Chen. Chanda pasa. Ver. No toque las pelotas. No me gusta nada que suma tanto el caos. Oso goiz dator. Nik oraindik ez dut ja zer egin. Neko goiz dator. Gutxienez Aldorfen nivela igotzen badu, pues ni tan mal. Ariete enano. Es que ez dakit eraso edo ez. Zer dekote. Edo nola... Jefe Goblin nivel 1. Goblins. Y a bloque de Goblins. Me maten dit berdinduta dagoela. Continuar asedio. Turnos restantes hasta de la rendición 14 y se quedan sin ministros en 8. Beste armada ondoan dekozu laguntzeko? Es.
Ba, eske igual ondoan izatea, igual ondo etortzen zaio edo, eske ez dakit oso ondo Nago zen. egiten bihariete. Egindak eskalerak dituzu eginda edo... Ez. Egin behar ditut. Jarri ariete bat, osea, eskalera bat eta ariete bat, momentuz. Eta mantendu posizioa. Mantendu setioa. Nik uste oberena izango dela. Da apur bat putada hori, Ja, baina dagoena da. Ja, baina dago agente bat eta hori eraso aldit niri. No hay equipamiento disponible. Vale. Victoria decisiva. Obviamente. Vale, aldatu beharko ditut gauzak. Corona de mando. Vale, beste batzuk gutxiago. Franz igo duela beste nivel bat. Vamos a dar un poquito más de ¡Ay, vida. hijo de puta! Daude Nueva Yorkoak potroak ikutzen. Justo espian daude, egin beharko dute ejército bat de contención. Falta un montón de estos que se mueven. Hijos de puta. Egon behar da urrengo nivelean. Ba, igoko dugu hau. Egogarren nivelera. Porque hortik ez daukatia sebez. Vale. Venga ditugu establoak hemen behi, listo. Nos olvidamos del tema. Eta... txanda pasa, urrengo txandan hasiko naiz ja... acabar con los de... Ostia, diplomasiaren abiratxa hartu egin dut, me cago en tal... Burbuina ja ez funtzionatzen nia, nekia hundia Batzutan oka datu baina... behar da. Baina ja dira ordu asko batzatuta daramanak. Ez natu nahi No hay zela gozu. equipamiento. Ez natu egin nahi zela gozeko zeiterritan, ja daukat burua... más para allá que para acá. Autorresolución. Obviamente. Ah, no? Mira. Eta irabaz... Baina ematen du galduko duzula. Ya. Victoria... Ah, bueno, decisiva. mira. Vale, claro, lógico. No, me emociono, pero Hijo de... no. ¡Qué hijo de puta! Sí, vale. Autorresolver y me la juego. Zein, setioan? Bai. Edo bera, Juan. Edo jolastu. Oso txarra naiz, Ari Torre zer... serionan bi turno. Vale, egin torrea eta mantendu posizioa. Continúa el asedio. Rebeldes pieles verdes. Es que no tengo los huevos. Pachanda pasa. Jo, no me pides que no me vaya al quinto pino ni nada, chaval. Helmar zurea da. Zein? Zein da Helman? A ver. Helmgard. Bai, nirea da. Esango nizuke laguntzeko niri, baina bueno. Bera, nahi duzu bera joatea?
Ba, apur bat bai. Vale, itxoin. Bene garatzeko en plan mendi hoiek. Es que movida da, Karakazkarren ostean dagoz bidetxo bat, mina jasotzen dudala. Ah, vale. Baina bidean nago, Bai, ikusi dut. Bidean nabil, lasai. Txanda pare bat aguantau. Eta listo. Bai. Osea, hori bada nire egin dezaku akordeo komertziala uste dute, edo oraindik ez. Oraindik ez gara topatu. Oraindik ez gara ikusten. Fuera, nada. Imperio, con estos Da puro señores. frustrantea. Alianza defensiva. Ezin dute egin acuerdo comercial. Ezin dute egin, pues no me interesa. Si no puedo, no me interesas. Surely an agreement will be reached, for are we not all Vale. Sigma? Jaitsi behar ditut impostuak. Acuerdo comercial. Ez daudelako ipotxak oso posik nirekin. Bueno, batzutan, oye. Vale, la txanda pasa. Greetings, fellow heirs of Sigma. Acceso militar, me dan 600 pavos, vale. Ondo. Diruaren truke. Joder. Bueno, ia, 20 minutu barru, 3 ordu, zuzenean. Turno bat falta zait. Nik Setiorako. tardatuko dudan heltzen, pizko kutsi gora bera. Vale. Continua, asedio. Eskeren ditut bi ejército gainera. Nire kontra. Nire Desgaztet hori egiten, esko... zeta esko falta Ese heltzeko, baina. teknologia, a ver. Bai, esteroak. Eta txanda pasa. Beharko ditut. Horra arte heltzeko. Gutxienez txanda bi. Eta zure armada ikusten dut. A ver... Beton... Angruz zara, ezta, bai. Sí, muy bien. ¿Mis ofertas a quién? Al Imperio, me necesita heldu ezer. Neu naiz, txoin nago beratzen. Vale, vale. A ver, pacto de no agresión. Medir ofertas. Bueno, alianza militar zuzenean, osea... Eta komertzia ezin dugu egin? Papel acuerdo comercial? Vale, ez. Igual ezin dugu egin daudelako beste hauek erditik. Hori. Pero no se puede crear una ruta desde su capital. Hori da, hauek daudelako erditik. Ez dekote Ez que hauek suntzitu behar ditu, gero hauek suntziteko, Grimhall bene ganatzeko berriro. Ematen dizuan txekoa benetan. Bai. Joder. Vale, nik hori. Pare bat txanda. Vale.
Ongi. Hemen ez dute zer egin ez da, beste guzti hori dago egiten, bale. Txanda batetan Ardorfeko gaztelu 3. nivelera doa. Eta Franz dago Noren gaztelua? Aldorfekoa. Vale. Es que Luna hori zuntzitu behar dugu. Que es un poco toca pelotas. Whistleland, defensor. Es que se han harto en bastantes guerras abiertas. Entrar en guerra el bando de un aliado. Pues me lo siento. Y ahora se va a vengar. Bastonia. Solo atendo Bastonia. Pacto de no agresión por 300, vale. Ikusten duena ez pizka komplikatuak dira ipotxak, ezta? Buah, no. Hostia! Merinburgo konkistatu Karroburgo. Jarretxe dut asedioa, Bai, aguantatu, gutxenez pitxanda gehiago, osea, banago hor. Markatu ditut bat Ya, hori. baina hemen dago Luxemburgoko ejército bat que me ha tocado las pelotas. Joder. Chanda pasa. Vale. Lasai. Oso laizai ez nago. Lehenengo ditu Torkoak, Luna Sangrienta horiek eta Luxemburgo. So? A fool's action. Onwards. Hostia, bale, hor ja ez, bale. I ez dakit, igual, frogatu orain erasotxera agertzen zaizun nire laguntza. Bale? Hori, ba aldu danean. Suposatzen dut, ja, txanda pasatzen zaitu baina, noski. Franz, ere emango dut, gora. I will listen, but my time is short. Entrar en guerra de un aliado. Hostia! Kriston normal kote hor. Txabal, ez naiz konturatu. Bale, ba, ona, Zer da jeitzuna. duda. Dekotela hor kriston armada bat eta ez naiz enteratu. Dorf defensa ona dauka, que no me preocupa mucho. Caballos del Imperio, 12 caballos del Imperio, o sea... Aldor fregatuko dira erasoatzen y se van a meter una hostia, ya lo verás. You approach us in difficult days, dwarf. Karak Ziflin, pacto de no agresión, tranquilo. Vale, zure txanda, frogatu erasotxera, ja nire laguntza gertzen zaizun, bestera aurrengoko txandarako. Yes. De sobra. Vale. Autorresolución. Bai? Bai. Victoria decisiva. Itxoin, segundo bat, Es de aquí saquear o tomar y ocupar.
Txakurra dagoela zaunka ikusi duela joatri dudala bero gailua, eta da hilor zaunka ahí como en plan de, déjame entrar que aquí hace más calorcito que ahí. ¡Ay! Ah. Saquear, ez? Zer egingo duzu, nahi duzu bere ganatu herria edo... Ba ez dakit. Zenbat produzitzen du diruz. Ez da asko, baina behar da nahiago duzu geratu probintzia horiekin, zuretzako, eta deko zuhor beste probintzia bat. Eta nien joan menaiz bera. Karakaz, garaz. Esaten duzu ezta? Eta ez dizkat. Ona. Greenhold. Aldatu dute baita ere aliatuen bordeak markatzen dituen kolorea. Karak nor. By the comet. Sala de entrenamiento. Ez da jarri. Bueno, este va a ser mi turno. No se va a Reclutar señor. Eta un ejército suicida. Aguanta, txeko, ekonomia joate da pikutara, ba, bueno. Ba, gero konponduko dut arazo hori. Txanda pasa. Vale. Esos salvajes. Vienen los orcos, no los sofisticados que pueblan las fortalezas enanas capturadas, sino los chicos más asilvestrados que pululan las tierras yernas del sur. Bien. Falta una región potenciante al enemigo de esta facción. Mira, Marienburgo, ya. Me imaginaba. No, casi sea. Que sea lo que Dios quiera. Me da igual. No voy a gastar 1000 pavos por una puta profecía. No. On march. Bueno, egin dator burruka epikotxo bat, Oh, Hostia puta, ditu flagelantes ditu bi, hiru, lau, bost flagelantes, chaval. presenciar. Bai. Vale. Y tiene otra unidad rara por ahí. El pistolero, oye. Compañías de milicia. Ez dute alkantze askorik. Vale, nik uste dut burruka honekan salilla geratuko dira pizka bat de lado, Me da, bueno, justo ballesteroak akatzeko eta hola, y con mucho cuidado, porque es la cosa... Ah, bueno, dituztelako aliatuak. Ves, bueno, nik esaten duen pikagatik eta guzti hori, eta los flagelantes ez dakit nola zer nolako mina egingo dioten zaldiei. Baina gutxi fijo que no. Kargatzen duen eta... Despliegue en vanguardia, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Eh? ¿De cuánto despliegue en vanguardia la puta milicia esa?
Bai. Joder, qué hijos de puta. Enanoak eta gaulinak moduan. Bueno, gutxienez euria dago. Hemen munizioa ez da... Napoleonan bezala que se resiente. Ay, joder, astuta neukan hori be, me cago en la hostia puta. Frantzia eta bere esaldia, eta esaldia gure esaldiak hemen adibidez, edo amen. Ba, noa, o sea, no iratzen da nolakoak diren las milicias. Bah, que peor sois, tío. Laguntza barko dut orkoen ejerzito, bueno, hiri hori nahi ganatzeko eta gero, bueno, gora nahi, joan nahi baduzu ba gora joan. O sea, bera joatea, ez da esaten didazu. Bai, behintzate, osea, hiri hori nire izan arte. Galdito de habría. Qué bueno. Eurak daukate ventaja. Ya, es irako. Posizioagatik. Bai. Efectivamente. Eta flagelante, oye, que no se retiran los hijos de puta también. Nayala es. Que esto una pantalla da. Min asko egiten dute. Ez dute asko hiltzen, baina min asko. Bueno, ikusten duzun esaldizak nago klabat nahi sartzen polar eta guardia, así que orain segurazki pizkat aldatuko du formazioa, bada espada, ikusten dugunez, gainera. Ia esan da pika bidaltzen dago bera, edo iruditzen zait. Justo da gusten alban pa que no les flanquee con la caballería. Bidaltzen doa, bai. Bai, lehen ikusi ditu saldiak. Esto de... Ay, en oculto. Ah, bale, horiek ez dira saldiak. Saldiak ez ditut ikusten. Eskerretara. Itxan. Ale, men. Bai, lantxak daude zure
Kumako flankoan, o eskerrekoan. Eskerrekoan. Espada. Obviamente. Bidali behar dituzu onantza. Ba, eta dago bere formazioa izten edo oso zer egiten ez dakit ez da oso ondo. Gusten, igual se tira a lo loco ahí de repente ahora. Bai, a ver. Euria hasi da berriz, ha? Hor da, bat ema sartu, aldatu egin du formazioa. Pistoleak egiten dut pila bat tiro. Bueno. Izatez piratak dira. Ja, nahitzen da estetikan piratantzekoak direla. Ni joan nintzen horrela Madrilera, gutxi gara era. Bidaltzearren nago bidaltzen, Osea, ez nago toki edo unitate konkretu batzuei botatzen. Pika gehiagi ditu. Oraindik botatzeko saldiak ala intemperie. Pikak eta labarda gainera. Argazki gehiagi entzuten ditut hor de fondo, Politak dira. Hombre, bai. Nik uste dut batai eta argazkiak ateratzen ditut. A ver, me aceiten daude, osea, vale. Oren euren kargak, pues... Tain dituztera pikak okupatuta, saldiekin, arkoren kontrako kargak. Milizia hori pizkat hilda dago, nik uste dut saldiekin. Arkeroen kontra, venga. Bueno, flagelanteak dira Hannibal Lecterren modukoak. Ja, ikusi ditut. Buah, arqueroak de una carga me los he mandado a Cuenca, pero bien mandados. Salto a ti, Franz. Buah, chaval. Con las cargas de la caballería. Que salí en cargadera la hostia, esa flipante. Sigma. Eskuemreko flanko erazten zoaz. Eskerra? Bai, zure eskerra. Bai, egia da, pizkanaka hor dago.
Gaina saldiekin hori da, pues jo... Nago nahiko fastidatzen ezkerrekaldeko saldiak. Osea, arkeroak eta bar. Eta hori asko nabaritu egiten da. Eskumako ere irabazten. Eta, behitu saldien nivela. Igo dute niveles. Bai. Jode, milizekin, me cago en tal. Akatu miliziak. Ez que, arkeroak kentzea benetan, osea, saldi batzuekin arkeroak alditik kentzea egiten dute pilo bat laguntza. Iruditu ala ez, osea, arkeroen bidez jasotzen dituzun baja dira, osea, kristonak. Draga. Erdialdea era zurea da. Eta arkeroak despiatzen daude saldien kontra, la de Dios, osea, eske daude... Eta gero hori flagelanteak eno huien. Vale, eskerraldea ikusten dudanez ja irabazita dago. Nahiko burruka epikoa izaten ari da hau, Unidad perdiendo por poco. Buah. Estos cobardes, estos guerreros se retiran. Nun. Ze topa garatzen dira bestei, ze topa garatzen zaizkie. Zakit ez da zer geratzen zaien bizirik. Generalaz aparte. Ja irasita dago. Haien generala. Ez dakit. Igual duzu, Vaya putarik ez, egia esan da. Ya está. Joder, Snake está enterado. Hirubi bat. Flagelanteak lan hona egin dute. Holandare egin diet. Kriston palizabit saldiak igo dute, nibel, saldiak arkeroak akatzen, osea, metiendo los por retaguardia eta arkeru hoiekin torretik entzen egiten dute lan bikaina. Baina bikaina. Osea, bakarrik, igual galtzen ditut bi unitate, no te creas. Arkeruak entzea ematen dizu bizitza. Bizitza, osea, bizitza. Joku guztietan moduan. Osea, distantziako tropak eten dute min pillo. Beti. Bueno, su ejército handiagoa zen. Baina berak laguntza zeukan. Hau da, baina landa eragundiagoa zan. Oraindik ez dituzu arkabuzeroak desblokeatu? Ez. Hori klabea da imperioarekin.
Klabea ni naiz imperioarekin. Amaitzen duen kargatzen. Animo! Total War Warhammer kargatu. Ostia, ez dut tropa bat bera bezgaldu, Ostia. Bote 1000 eta pico, ze ondo. Ocupar. Vale. Eso da, hau da matxinera bat. Baina... kampamentu bat dala, ostia. Osea, matxinatuen kampamentu bat. Pegaso Imperial, por supuesto. Marienburgoko fortaleza gora. Eta... Ni orain Greenhold arrapatzera joan behar naiz. Vale. Eta zen nahi oso egitea beste armadarekin, bera joatea edo... Laguntza behar dut hiri hori lortzeko, eta gero Vale. ja behan dagoen vale. ejerzitoa. Osea, la hoz y el martillo... El yunque y el martillo. Es que... Bueno, bidaliko dut armada, baina no prometo que salga ahí super sano de la vida. Hori kontrolatzen badu eta goikoa kontrolatzen badut, aliatuak izanik ez duzu desgaste izango, ez? Daude gune batzu, sarkatzeko gune batzu desgastea sufritzen dudala. Printzipio suposatzen dut zuk ematen dira, oza, zonari zeharkatzea ematen diran desgastea. Eta gero, aliatuen tokietan egotea ematen dizun beneficioa, pata ez egin kontrarrestatu egingo dela. Imaginatzen, ¿te acuerdo comercial? Esta no estaba en 151. Suposatzen dut, baina ez daukat idea putarik ez. Marchar. Pues que me ganan por paliza. O sea, dituzte... No, retirada. Geldituko nahi zor. Teknologia zer behar dut. Lau txanda. 0. Chanda pasa. Vale. Estás al borde de la bancarrota. Era Seranoa. Está listo. Ya sé que estoy al borde de la bancarrota. Flujo de la luna oscura. No hace nada. Bueno, mantendo al Saren bitartean, pues ni tan mal, oye.
Juan Bernays era a lo loco y sacrificar una unidad. Es que justo no toki batean dela oso komplikatu ipotxekin jolasteko. Etorri naizela oso gorantza. Esta corrección del caos 8%, chaval. This action does not have my consent. Chanda pasa. Vaera se suicida. Tratado de paz, vale. Segundo. Cara Jim, a ver. Unirse a la guerra contra... Declinar. Ezin dut hori egin orain. Mi turno, vale. Hala. Galduko dut, baina bueno. Dirua behar daut. Joder, galdu bakar. Adiós, fantasmita. Bye bye. ¿Esto qué es? Tu turno. ¿La de Reo Steel? I am Prince and Emperor. I cannot. I command here. A la crucerera. Attack! Automático. No. Saquear Bosmilla, hostia. Voy a saquear, tío. 5.000 pavos. Saquea, chavos míos, regaticondo, dago. Bai. Balchor decente. Ekonomia pixkat potentziatzen dut. So, Vale. Ipotxen beste kanpainekin asko hobeto moldatzen naiz. Urrengo txandan heltzen naiz, Jakin dezazun. Vale. Vale, txanda pasa. Yes, my friend, you are the only one looking that. remain unconvinced. Like it. Thank you very much. Declarar la guerra. ¿Qué está pasando? Ah, vale, me han declarado la guerra. And sub it. Thank you, my friend, for the sub and the like. Ezin sartu gerra horretan, oraintxe bertan.
Bueno, lasai, eltzen denean zure txanda bidali berriz aliantza egitekoa, eta listo. Vale. Joder. Ejército neutral. Campamento asediado. Hijo de fruta. Ay, Wisheland. Pacto de no agresión. Hijo de puta. El Imperio. ¿eh? Ah, vale, sí. Pacto de no agresión. Aliantza, egin aliantza, zuzenean. Acceso militar, ¿es? Ez, aliantza Alianza bat, militar. hori alianza militar. Vale. Ez, ya está. Esan dizut horrengo txandan. Rodear. Eta armada horrekin ezin diozu irabazi. Ya, baina bi armada horiek me tocan los huevos. Baina hori dira matxinatuak, hori berdin du. Wisheland. Ejército neutral. Ditu bi ejército. Ja, kontratu nahi zorain, Luxemburgo, ja. Haien kontra zaude? A principios es Ah, vale, ondo. Wisheland. Actitud. Actitud dago aurpegi berde bat. Ah, ondo, hori da ona. Stirland eta Marienburgorekin, ba ez. Baina hori gotea bi ejércitoa, pues no me inspira confianza. No, lasai, urrengo kotxandan nahi naizela. Joder. Eta vampiroak daute hurbiltzen. Eta kaosa, si nos podemos así. Nire deklaratu, no, goizin mutzen deklaratu, no, guda. Osea, gainera konkestator izango ditut lorardatxo hauek. Ah, vale, ni txanda da. Pues autorresolución. Eta zeratik ez duzu itxaroten nik heltzera? Pues porque me venía arriba. Tengo la pinza. Ah, hostia, irabazi duzu. Joder, estaba pensando derrota de decisión, no, baina irabazi duzu, ondo. Tomar y ocupar. Karakizor. Ai. Horain falta zaizu goikoa bereganatxe eta listo. Ja, baina Wisheland dago hor bi armadekin. Ez bazauda beraren kontra ez dizu erasoko. Eta erasotzen bada zaitu te puede Pacto de machacar no por... agresión. Acceso militar.
Erasotzen bazaitu te puede machacar porque tiene unos morteros. Ja. Horregatik bada espada... Txanda pasa. Vale. Vale, lehen armada dago erretiratu dezaket, ezta? Ba, principios bai. Matxerantzo txikitxo bat izan duzu, que ahora me ocupo de ellos. Principios, baina... Ez naiz bat ere fio. Matxina da txakenduko dut Autor... erritik. Ez naiz asko fidatzen guizan lanekin. Lasai. Daukate mortero bat bakarrik. A sound plan. We march. Vale. Summon the Elector Counts. No peace, just war. Qué valiente. Dirue, hor dago koska. A ocupar. In the name of Magus. Vale. Solo como la agora. De momento solan. Igual gordein gold partida eta utzeko dugu gaur, porque nago ya nahi pizkatxo bat nahiko... Bai, vale, hobeto. Porque ni ya nago joder daramat goizeko ziterditatik esnatuta, ¿sabes? Ya burua Bai, bai, hasi zait. lasai. Gorde eta listo. Burua hasi zait. Puf. Teorian gorde dago, da espada berriz emango diot. Hombre, polita izan da zuzenekoa, joder, 3 ordu eta 25 minutu. Ondo. Ba, bai. Ba, besterik gabe, esperote guztoko izan duzuela. Guzteko izan baduzu epak esan baduzuen. Eta besterik gabe, eskerrik asko zuzeneko negatik hemen egotea. Eta, nada, ikusiko gara, igual bihargo izan egiten du exkomuniko zuzeneko bat egiteagatik, sin más. Porque nalde honetan jolazten dago. Eskerrik asko zuri be, eta jendeari guztegatik, eta nada. Urregoko horrelako lokuroi bat ja ikusiko dugun ez egiten dugun. Dako handiko gitara orduko Warhammer. Egia da, pendiente dago. Nik eta toden hilabetetik aurrera gainera daukat denbora gehiago, baina... Vale. Begiratuko dugu egunen Gorde baten. duzu ja? Bai. Ba, besterik gabe, zaindu, eta horren arte,